Pataku sea ko tutun ko ni na o si tal patu wi ke committee ko pe fa ka mari ke committee ke na report man na wana fa ho ke ka ta ho wat se O tia ke aveni e komiti e mista midek koe kanunga koe ke hati ma ke pui toa ka toki hau katan lau raki ka tuku hipu ki e komiti Tama fetuna sia koe sia koe popo atu koe tutuni koe regulation whikaua kina te ke kau ia he ono tuku hifo ai koe vinga nie ke lau uruake ka toki tuku ke ngai komiti ai katoe a senita kone fa pontaha o fa pon fitu kone ai nie ke toki lau ma o pe ke tutuni fituna ke tuku ke ngai komiti whikaua ki sia mau ko se age tutun ko ni ko tutun ni fika waki e ko fa ha ke nga fetu taki ai ko tutun ko ni fika waki pa mga hi tutun fika waki pa mo ono whanau nongo sea o ngahi whatamaki ai whamo oni pe ia e he pureanga pau ha pe ia i he konga ua ngahi mea make e hoko sea ai koe whatongia koe ni ka whai o ngō ke nau tuku atu ngai whamatanga o ka pau ko whamo oni at me te ki whemau ke whaha pau ku ia ngahi whakata ngai whatongia o ka pe i he konga tolu ke ni ko ni he malmalu ai la koe ki he ngahi whetu taki sea whainga whuapito e lago ni ai tutuni sea pa o si ko uhi ko tutuni ko stari kabineti pa ko hoko pe ia ko tutuni whai pau ki ai o sekta whikau aki ka moe whahoko nau ngai whatongia ko ni no tuku atu ai ngahi hongo ko ni me whamatala sea Foto se tame fetuna iksia ka pe ke paremia tam blini sim ho ik me mi pa para sia ke foto at pe mua pureanga pe la mare le da fetuna sia ke ngai tutuni koni pe te na la mare le ke o mai pa ki formatala ke kana to ka tu wi mo ke komiti lao ke te ki omi me ha ripoti o hange ko ia ko asenita ko na ni ma ponta ke ni ma ponfa ko ngai tu uni ko stu hi foi ke komiti lao ngai komiti fe ka waki o na me a ke ai o vet foki mai le vai ke komiti ka to ko re pe ia pe na lao mari ke mai pa ki formatala ka ke ngai tu ni regulation pe o pe e mau tokanga ko pe fangi me mau tokanga ke se mau tui e lava ia o address i ngai komiti e ia e kau whare i whakateknikare komiti. Pea o sikoe ato ki omia ki o whare e sia ko si mau ia. O hange pe ko toenga asinita e tu iwha komika kato e whae mea aki ko si veti a ngai komiti. Ko whakatu ia ka te nau lau maari rei kia i sia mau. se ko me ko ni foto mai tonga tapu fa ko me fa technical pe e feituna ki toki tutun mai ki ai ata pe ni o ka pau ko tutun me sea ki rak fa hu ki komiti lao ka ko hiu tiki ki lao ruaki ai ngai tutun ko ni ki toki tatak mai fo nga pe rak lao ruaki ki mo pata fa ka kato fi ma fa ki komiti pe rak tu hi fo ki komiti to ko mai me sea Koe ko foto at pe sia ko ha pe tatake e feituna pe lau ruaki ko toa ka toki ave. Pe koe tutune feituna ke ave ke komiti ka toki omi. Kaganga mahani foki konu toi mai asenita pe feituna ko ngai tutuni koni e fou pe ia e fou nga ko o lau ko o lau ai ku hinga ia lau uraki ka to lau uraki o mai ki formatala o ke kamata pe no lau apa ma foto ke tu ifo ia ke komiti lau ai ku foto mai e fou ka to pe ia e fou nga ko nga we aki ngai lau o ke foto ia pau e lau uraki ka tu ifo ke komiti lau sia ma se tal pe mato tutuni ko hape me ke no toki ai tomo ave ke komiti pa to ma lo roki pe la roki to tu hif ke komiti se ke to me mai ke ko hai ngula to ke tari e la unaki o tu tu ni onelu
ai sa ke value ke Paolo Piven Piukala ka peria di meriton lan mata sai mone ka pitawa vuki e sa fe malatu ek minista ko ek minista tanak panga humai metute ek minista ngai ka ta branga ek minista ke ngai nga fa diplomatica ne afio ek paremia ek ton paremia ek minista ngoe ek no pretu hangan ek no pretu afitu Mea ke komiti atakai. Patui fi komiti. Toka ke whāpoine ua, tutun whika whā, tutuni lao whatontonu ki hono pure i au tute, mo ek sia wano wa whā. Kore ke ek mista tanak pānga, ki o mai haki whamatala no no, whikawa ki pia moe, ki mua pe whai lau roki. Tapo feituana sea. Mawe tau pemboe me kone tuko ko sea ko kulpena lava ki hauga tu ke ko mitlao ka tu ko kwat me sea. Malo. Karake, lau roki, tutun ko ni. Tutun lao whatonton ki hono pure i au tute mo ek sia waf ma wuful mawha. Lao ki hono pure i au tute mo ek sia wahe hong ful mataha. I hono ngai aki o ngai mawhai ko whaki e kupu whang ful manima e lao ki hono pure i au tute mo ek sia wahe hong ful mataha. O whaoi e minista o kune tokangai kina a tānak pānga hu mai mo tute i he lotokia i e kapneti e ngai tutuni ko e ni. Kupu loaki hingoa nou nou mo i ngai rea. Kupusi i taha. Ewi e ngai tutun ko e ni ko tutun lao whatonton ki hono pure i o tute mo ek sia waf ma uful mawha. Koe kura te tāri, e tutun ko ni, pia moe ano te whakalahi, kataku i ke nima. Sia o loto kia te tawhatawi puloka ma te ntapueluelu, ai sa te walueke, ka peria ki tonan mata, se mone ka pitawa vuki, e sa whehe malatu, e ki minista ko, e ki minista tanak panga humai mo tute, e ki minista ngai kau taha puranga mo ui, e ki tukon paremia, e ki minista mo ui. Sia o loto kia toko hongo ful mataha. Koe au koe ke loto ke tāri e tutun ko ni ka tak, i ka nima. Ik sia kai a whahaloto pehe. Koe ai, tohe koe tutun ko ni, ke koe pāngā pia moho no ngai whanerei ne whai mai ki ai kore, e minsta. Maro, hawat, tutun whika nima, whapoine tolo, tutun lao whatontonu ki hono pure, mo tute ek sia wano wanima, kore ke ek minsta tānak pāngā, o mai ke mai ha whamatala, mo tutuni ki mua pia nau roki. Tapo feituana sea. Tapo ke paremia. Tapo ke tamprini iskalauni. Sea ko fotu tatawat pe moe sea ke pe moa no waklau pe tuwi foia. Kokat me ai Valencia. Malo. Krake, ala mai tutuni. Tutun whika nima waf mau fumano, tutun la whatontonu ki hono purei, o tute mo eksia waf mau fulmanima. Lao ki hono purei o tute mo eksia wahe hong fulmataha. Iono ngā ake ngai mawhai ko whaki e kupwhang fulmanima o lao ki hono purei o tute mo eksia wahe hong fulmataha. O whawai e minister ne toka ngai kina ai tānak pānga humai mo tute i he lotokia e kapneti e ngai tutuni ko e ni. Kupulu aki, hingoa nou nou, mo e uhinga i rea. Kupusi i taha. Ewi e ngai tutun ko e ni, ko tutun lao whatontonu, ki hono pure i o tute, mo e ksia, waf ma wuful manima. Koe rata ke tāri, ai tutun ko ni, ka tāku hika monima. Se olet kia te tawhatawhi puloka maten tapueluelu e sa ke walueke. Paolo Piven Piukala ka peria di meriton lan mata se mone ka pitawa vuki e sa whehe malatu, e ki minista ko, e ki minista tanak panga humai mo tute, e ki minista ngai kau taha puranga, e ki minista ngai whakati pilometika e nea fio, e ki paremia, e ki tokon paremia, e ki minista ngowe, e ki no peretu hangana, e ki no peretu a fitu, e ki no pere maafu, e ki no peretu la kepa.
loto ko toa ho iki kiai toko hongfu mamal. Tāria, me tunga tuia ke komitanga, e na mai, pe te report wa fuk mai. Ko wat ki wha poine wha, tutun whika aono. Ngai tutuni ki he ngai tuhunga si taha, ki he whakahoko. Ngā ue, mure i polo, mawanga i vi, wano, wanima, ekmista, mi te ki, i mea mai. Ano se koe whamatano no ki he tutun koe ni na e no start pe pore anga ta bosi. Pau no toki whahu mai ni ki whare rea ki whapapa i tutuni koe whikao ki pa moe. Ono pore i koe ni ai maonga i visea. Kai ea ku i loa heni koe ngai tutun ki ngai tuunga si taha ki whahoko ngā ue me le pol maonga i vi. Fotua te ke la luaki ka toki whai ngau komiti ki hono si ofi tutun koe ni. E osi ngau e pēta meno tari kapneti e ta osi. Malo se fotua. Kake, Tutun whikaano wak mau fulmano, ngai tutuni ke ngai tuunga si taha ki whakahoko ngā ue mo rei polo mao ngai vi wak mau fulmani ma. Lao ke mao ngai vi wafe o fulmataha. Iono ngai aki a ngai mawhai ko whaki he kupu teo hongfulu ki he teo hongfulu mawhitu o e lao ke mao ngai vi wak mau fulmataha. O whawai e minister me toka ngai kina mao ngai vi e loto kei a kapneti a ngai tutun ko e ni. Ko ngā uloaki tala teo. Kup uloaki hingoa no. Ewi e ngai tutun ko e ni. Ko ngai tutuni ke ngai tuunga si taha ki whakahoko ngā ue mo rei polo mao ngai vi wak mau fulmani ma. koe o rato ke tāri, me tutun whika ano, ka taka i tēnā nima. Siellä pitää tawhatafi puloka ma tenta peluelu. Ai sadu value ke paulo piven piukala ka perier militon lan mata semone kapitawa vuki esa fe malatu. Ek minista ko, ek minista tane pang humai motute, ek minista ke ngai kau dah beranga. Ek tokon baremia, ek minista ngowe, ek baremia. Ek minista ke ngai fat kilometer ne fio. Ek no pere te hangana, ek no pere tu afitu, ek no pere ma afu. O gloto gai, e toko hongo ful ma afitu. Ngaro, tāri, me tuka tuke tutuni e komiti, a takai ke na wakai, e tuku report wa fuk mai. O wat ke wha poine wha, me tutun whika whitu, ngahi tutun wha tontonu. Whiri e ka wha pafonga, e ka no pere, ke whiri whanere wano wanima, ore ke pandemia ke ne whai maha whamatara, no whika me tutun ko ni. Ngaro. Malo se koe tutun koe ni ne tari peia i tapu o sia mga tonga e whiri lahi koe ne whahoko i novema. Koe tutun koe ni ne o singa ki peia he whiri koe ni ne whahoka ua noa ke ho ek no pere. Koe kono whatatau in ki he mena i loto ki e whono ne a whiopa mo e ho ek no pere. Ke whimau ke nau le sisita. Ai wahenga kouk nau whiri ai ki mua pa whahoko e whiri ho ek no pere sea. Ko osi ngau e tutun ko ni whatatau ki ono tāri koe kapneti e tau ko osi. Whawhok mai pe koe hui koe ngai tutuni ke whapapau i whare rea sea ka ko osi. Ngā uno pe nia he taim koe nai whahoko i koe ni whiri awa noa December, wano wanima, fotua te. Ngaro, rak, Tutun ni whikawhitu at mau fulmano. Ngai tutun whatonton whiri o kau whafonga o kau no pere. Ke whiri wharearea wat mau fulmani ma. Lao ke whiri wharearea wahe wa. Iono ngā ke ngai mawhai ko whaki i he kupu. Hiva bi o e lao ke whiri wharearea. Ko ki kore pe se whamarala mai pituna. Kono inga koe tuko e tau konistu tone pe ukau e mātu ane palo tia mea koe ni hau ikno pere pe kai. I whamarala mai mohe ko mea e niu tau tonu pe hau ikno pere maro se. na e whai tutun ko ni ke whafu. Me mai, Se o whikau kin pa mo e whonga whiri. Ne osi whahoko whokia. Ko ku mau koe konistu tonik whikau aki pe pa mo e ngahi mea tu whaholo sea.
ko fonga fine ni o ki ko meni fra o pa mo tonu ai ho no pele mo na tu fa holo i toki tatak mai fare se ka ko ma o ku ata pe ke tutun ke fare pena os tutun pe kapneti o fa ho fa tatau ki regulation ko ni se Malo se ka pau yo. Malo. Se. Tape me fitona. La mari fitona, la mari. Tampen si, hape foki ke exea fare le atoka. Pege hau ik no pere, ka wafunga. Se ako se hu bel ke pare pia. Pega ko me ko ni upsai au pitoia. O i ko fo muia. Fa papa ia ke tota hau ik no pere pe ku. Hau fe uma ke kau me fini ko ni. Ko wi ko to ko mai ke tali. Ai ko be ko na fai ko he tau ko si mo me ki moa na whakalao pe ko i ke whakalao. Ko e ke tau to tali ta ko na fai ke nga we me ko ni fini ko si. Ha me na ke o mai ke ai ke whakalao tu ni ko ni he ko lao i pa tau ki ni ma ki ai. Ko i nei he kau no pere na ke na te whafon na te whon ni. Kana to tong ke de pe e tu unga ki moa. Kai ke ko ki feu pia ke kai ka pa ke whakafi e tau ki ni ma tau ke tari. Ka koe whaunga na ngawe aki kai ke whai mo tari pia ko ni pia toki ngawe aki. Kap mo e feito na xea. Kap ki he tampini sim ho me mi pa fani sea ko e lave pe ke me o ha ke no pere ko tu uni fo ki ni ko lao na o spasi. Ka mo fua I he tu uni pe ko e nga we ia. Mo e konistu tone ki he pure anga ke na fa wa tu uni. Pe nga we aki ia kai toki o mai ki fare ane o tonga ki fai hono ko papau. Ana nga we e tu uni a ko dia. Hango o me ake e no pere. Ka kono to ko mai pene ke fo papau sia. Malo. Aro, tahu wat. Dapat fetur, dapat ki o iki. Ko ki me ni ko ha ki ai se tu ko ni tu ni mo lao. He ko ni ko la tai ni ko singa we ki ska se te ia. Wa no anga no te fa hu mai fa ria. se fatun tono se kono anga tau fai pau ki he lao mo koni stu tone ko ngahi lao te fito na fai via kapneti ki na pasi ngahi regulation fa fu mai ki he ni pe fatatau ki lao ko ia pau ki fa papau I he fare pa to hoko atu no ngā wei ka me fa time ko tari kapneti ki time fa hu mai ki he fare area o fa lao fatatau ki he tefto I lao ai ngahi regulation ni se hange ko fa matala ki kupu ko ni se na fa mo oni ai ek pari pia tak osi ia wo si lai wa fe ni ma kha pe regulation ni me ia ke au ni lao time ko tare fa ni hokre vai ko lao na ostari ko regulation se ka me time ko na fa mo oni kapneti ki time fa hu ma ki fa rea dea o so ko lao fa tatau ke me fa ia he lao se on fa fok mai ke ni ke fa pa pa I se me ta tan pe ho ki pe na tali regulation ko ni ki hokot pe kai ka ko os ngau ya nge ko ia na fa ma ala tu malo se foto ke tau ho gato no la lua ki ko me ho ki na tari pe kai ka ko os ngau mai e ti se ma Ko te o ko mau inga pe fra malala I pare mia. Ka ko tika foi mea ni to ton ke fra mahi noi. He ko singa au e tu ni ia. Te ka o mai ke tau tari pe te tau tari ko o singa au e ska se te ia. Ko kore peo se ke ai ke mahino ke hoko e tu ne fare area o mahu inga o mga tunga pau pe hoko atu. Ka pa te tau tari ni fare area e to inga au e aki pe kai. Mama. se ko me anu me mai ki ai o tau fa hoko kono mai ki tari pe tari he fare ka ko me ko na fa mal ala tu tal me no tari kapneti ngau e mai o mai ki ti se mana fa hoko firi fa tatau ki tu tun ko ni o ka pa tari he fare te tau tari ki hoko at ki firi hoko se ka ni to tai pini o ka pai ki tari ko ne mate tu ni se
Koe hiki mahina koe whonga e ngawe lao, pia moe tutuni e whare i kinsea. Ai se a ko tu ni ko man na singawe fo ke ni a fili ko osi. E whakatai au ngā i lewa ai fili ko ia, ka pai ke tali whare alea. Se ki se toko de te ke isiu ko ni sea. E kala ke no hake ko puhiva pe lao e pole anga. Government Act. He koe mawhai o ange kabineti ke nau whao e regulations. Koe toku mea whare alean pe te nau wisin pe te nau hokwat. Kau ko os whakalao bea hono tali he pule anga sea. Ki tongana pe sea e mea gai aku popo ki tangata whitu. Ke koinga pe ke mahalo ku toton me ke te ki whamatala i pe. Funga whakataulu fo ke tau lao konis tūtone pe a lao pa tūtūni ko tūtūni en. Koe tūtūni ki keha no natula. Koe ne pāsi pe kabineti effectivia. Pe koe tūtūni e kupuhiwa e lao koe ke pureanga. E effectivia i ka toki omi ki heni ke hanga e whare area o si mai ke hoko atu pe liliu pe kanseli. Ai ke tu uia e uhinga o mai ka to u tu ni koni o singa au ya ki regulation ni. Ke o mai pe ya ko faren te le au fanga tu ene hoko atu pe ko mate au pito. Ai ki to koni pe ko inga ke balasa. Se tari katoa toko ni, ka koe aipe ke mahino ko o tau whakalao se. Pea ua, koe whatua pe sea ke whapapau mai me whare me he o sea. Ai mea koe nei toka ange whawhonga koe ni o hapai. O whakalao pe eni, pea ka paki ke tari he whare ni. O kei whakalao pe pa mui whiri nei whahoko whatatau ki he tutuni. E ku ia e ho whawhonga hapai, o ka paki ke tari a regulation koe ni, e whakatai au ngā i whiri ho e kino pere se au hala o pitoia. Hange koe whauhinga koe ni ko atu mo ngai whare me he te pere se. Aro. Koe whehu e o mei koe mei me hapai pe o whe tūnga koe o i whiri. E tuku o si ka pahe kai ke tāri. Ai regulation tani pe o tūtūn koe ni. O kia e whatontonu ai ke whiri hoko. Ka i he loro tonga ni nei ngā ue aki. Ai tūtūn koe ni ki he whiri koe ko tau situa koe mi ai. Koe ka tōnga i nia ko ke ai kono o mai ai o maa popo mai eni ke whakatatau pe mo whonga koe nei ngā ue aki i he whiri whanerea koe e kakai. Ana e whanere i mai koe ni o tuki o mai kia o hoko koe tūtūn koe ni. Ka koe tōnga i a kui ai nei whai whamaa popo koe ni ke tau i ko rewa taha rewa ai whonga whiri. Ka tau hoko atu, whai befi mea koe ni, tau hoko atu, i he lau raki mai, i he kalake, ai tutun koe ni. Nai tutun whatonu, whiri kau whawhonga kau no pere ki whare area waf mau fulmani ma. Kupula ki hingoa no me hunga i rea, kupusi i taha. Hewi a ngai tutuni koe ni, ko ngai tutuni whatonu, whiri kau whawhonga o kau no pere ki whare area waf mau fulmani ma. Koe urata ke tāri, ai tutun koe ni, ana koe ka manima. Sielut ga tika whatawi puloka ma tenta pulue sa ke value ke paula piven piukala ka perieri miriton dan mata. Saimoni ka petawa vuki esa fe malatu, eik minista ako, eik minista tanak pangahumai matute, eik minista ngai kau tahe pureanga, eik tokon paremia, eik minista ngowe, eik no pere tui afitu, eik no pere maafu, eik no pere tui lakepa, eik paremia. O puloto ke toko hongoful maono. Tāri e, tui whoeni, ki e komiti lao, ki nā wakai, pe toki report whakafoki mai. Tā hoko atu, ki e tūtuni whapuni ono, tūtuni whika walu. Ngahi tūtuni whatontonu ki hono pure, o e tūte mo eksia wanoa wanima, kore ki ek minsta tānak pānga, mo humai mo e tūte, whahane mea, whika waki pia mo e
tutun ko ni. Se. Hamone mo pe la fai lo pe lo to ha be la pe ko ko la ta fa pa pe fe tuna. E pe ki fa to pe ta nga we ki fa ton ton pe mo to ani. O te lava e tu ni ko ni la tu o e ko la fo ki e ko speno la ki o nai e ko fa tra i ani nai le ke lo to ko to ki nga ki tau ke fa kai pe ke fe tuna pe ku lava pe o te la tu o wa ke ka te o to fi ani le ho fu ma o to tau ai ko i loi ko fio ka to ta va ka ko ke feo i pe ke fe tuna e tau fo ka we pe ku ya te fo ke la tu o pe ko fo ma pe ko al ke komiti Aro, hoi koe tutuni ieni na tuhi fo paro ti pe no tu ke tola ki ave. Ki ave in pe whaha no ngā we ki ai e komiti lao pe kahiri ia pe te whaha fo mai ki te whaha no lau hono ua pe hoko at pe kai e kupu ia o tutuni. E mai, Except. Pe kupu ko no fai ka ki ko me ho ki no pe re ko foi fomo pe ia. Pe ha ka te kaunga e komiti ki ai. Ha ko foto ata ke tau tari ia. He ko smau pe a foi lao ia te ia pe. Pe fa mo ni ke fituna. Wai pare mia ka hoko tu le ke ka ke no. Ko te au ke komiti se au pe mia pe ko te fa mo re paanga. A te lere u komiti. Fenga tau fasisi. He me pe ka kai me tu a mu mea ko ni ko fa ko fa Kai ke te aha pēr te whilawe i pa me o komiti, whawhoki pai mo eksea, whamore more, koe anga pēr whakaukau ka koe whaituna pē tūtuni. ngaro, o malo atu ki no pere, toku ke alu e ngā ue ke a. O arewa te ke tau whi. Tukuangi ngā ue ke alu a ke komiti lao. Pe ahanu whalerei, te aha moha no ngai whakaukau ke, pe te whakafoki mai. I hono tau whi koe na koe i he roro tonga ni, koe whakaamu ai ngā ue koe ni o ngai tohi tutu ni, tukuangi. E ngā ue he kehe e taimi koe whai whimea a ki ai. A ko whamaro atu mea mai. Sea, whai pēo tūtuni e whituna. Mōni pēr ka, o whatatau pē mo tau kupu laki, o koe whituma hama pē kupu tolu. Kau hange tō pēnia, hao mea mai ke ulere pēo pā ke nau tolu, pau whoki mai ki wharen. Ka kou whatoanga i pēk sea, ke ngā ki tau ngā ue, ke tau ngā unu atu lahe, hoa se ni tā mō ngā ue ke whai, whituna. Ka kou pōpō wat ke whituna mea ke pē mea ke. Tapa i whaitore sea kau ki takore pe. Ko o popo ki e mea ke whawhonga wapau. O weke ngai tūtoni marawa pe ia ke tāni pe ia. E māma le rei e ui ngai tūtoni ke ngai te whito i lao. Koe lao, koe lao. Ka mate lao ke a tūtoni. Ui ngā pehe mea koe ni ai. Ai ekpare mea. Ka koe ki fō mō whiri koe ni sea. O we ai pere nge sia i o pui tua, o malu, o toko taha o kanti teiti. Hanga koe koe whawhonga kai. E kai whakatu hata ai hata ke whiri. O pehe mo tō ngā kono koe whom koe ni. Koe nō pere pe o whiri, e ne whakatu hono i ngoa ke whomu. Whainga maari e o tataua e tūtuni e winga lao. Mo te pire koe. E kai e whakatu e tonga tapu o furuia. A tonga tapu fitu. Ke toki hoko ke kwa kanti teiti i tonga tapu fitu. O maari e au pito ai ki whaitau kata ina koe ni. E ki tūtuni koe ni. Kone māma e sea. Fotu atu, tau tāri pita tu he koe whompe ni e pagula vai pe komsoni whiri e nau ngā ue i e tūtuni koe ni. Ke ne hanga o tala mai, ai no pere hange koe umea koe hopo ai, ai wawonka kai, o kai tāu i e ke whiri. Koe tau toi whau ko roro ai uki ngā he, e toi lahi ai pe e tau he la ia, mo e whakamau anga. Koe ki whomu koe, o whai ai pe komsoni whiri ia, hono, save ai, o e no pere koe ia. Pe ku ata ke whiri, hangi koe bribe koe ni, e oso e whiri koe ni, ai wawonka kai sea. Mahino le le ia wita. Ka koe ki whakamawai wahe,
ai winga fili ka no pere mo uhinga tu fa holo e mea e ko no tolo e ko distuto ne malo se Aro, Malo se tu pe o whakata whatapu. E se a koe mea ni koe nau ki ho haa koe ki ai. E ko tui o ku ki ho haa e o iki no pereni. Nā toi alu ke komiti lau e fōmu. Pea toi whaha no li riu me ai. Pea whaha hau mea whawhamaua. se ki to kon pe papo fonga ta pe to e fo tu to ma tari re he na fai tu ni ko ni he pure anga kon ku osi e wa fe wa ni ma kana ta fo ko to pe ka no pere fo ma fili ko ya ka ya me na ta fa ha lo to na ta tari re e tu na fatu ko no fa uma pure anga ko ni kana ta pe he ko to ta ko osi na ta wo re si sita ka ya me e fi ka ya me fi kom se ni si pe ke tari si su pe mo i ma koe mea whila. Koe taim poi koe kua vei ai ngai tōtōri koe ni ki e komiti. Mo mea mai ki ai. O mo mea aki ngai mea koe ni. Kai kai pe mo mea tohi mai. Kono ui ngai au kua vei e ni ki ai. Pe kai ke mo mea mai mo tō ki ai, pe kai ke mo tohi mai. Pe kai rewa ke a usia ai whakaukau ki ai. Ko ia ko korea tuange ki aue ngā ue ki a. Oa te mō manako tu tō ngā ue ni. Se Hono i ngā he pai ko ui ngā ia ko mō mau. Mō roroha mō wharerea. Miklaro. se o atu tara mo fua ke lau mari Mea ngā. Mea ngā. lau tara mo fua Pai koia ke ras mai kalaki. Ras mai lai mea korika tuif ke pai ke hoko atu. Ta ko sei dona se ta pe mo pare mia ma ta pe ni skala ni se ko fa ho mai pe fa ton ke la o tu ha o mo tu te se ke fa ka ka to fa to gia e pure anga se pa ko foto at mal Tutun fika valua mau fulmano. Ai tutun fatontonu ki hono pure i o tute mo eksia wa mau fulmani ma. Lau ki hono pure i o tute mo eksia. Ia no ngai ake ngai mawhai ko whaki he kupu te au o fulmahiwa e lau ki hono pure i o tute mo eksia. O whawai he minister une toka ngai kina ai tute mo eksia he loto ki ai e kapneti ngai tutu ni ko eni. Kupu ki hingwa nou mo e kamatangawe aki. Kupusi taha. Ewi ngai tutun ko eni. Ko ngai tutun whatontonu ki hono pure i o tute mo eksia wa ma o fulmanima. Koe o rata ke tāri tutun ko ni. Eka mo ni. Siellä pitää tiitä fata fi bloka maatin tapuluel vasa kevalueke Paula Piven piukala kaapirieri miti tonnan mata Simon kapitawa vuki esa fe malatu ek minista ko ngawe ek minista tanak panghumai metute ek minista ngahi ka tahbranga mo ui ek minista ngahi ngafati pilometika enafio ek ton baremia ek minista ngowe ek baremia ek no pretihangan ek no pereti afitu ik no pre maaf, ik no pere ti la kepa. Loto ko to ge ho ik ko ni ko to ko ho formaval. Aro tāri ea. E tu atu e komitwanga. Ina wai i pe tuki ni pōtu a whokupai. Waos ki he whāpone fitu. Tutun whika taha wā. Koret ke mistanga we. Ke mea mai whikaak moe. Tutun kani. Tawat ke veitona liksea, fatap ke tampilis kaoni, tap ke ekparemia, kama oe ke fare. Liksea ko ngai tutuni ke ngai faito tamate man mau na fauia ke kapneti i he wana wani ma tau ko hiri petari fa fo mai ki o fare nga ke lava ke fa pasia ki ngawe ki he malwa kakai fonwa pe ko fotuat
ngai tutuni ke ngai whaito tamate manu mau waf mau fulmanima la ke ngai whaito tamate manu mau waf mau Ia na ngai ake ngai mawhai ko whaki e kupu o fulmaono o e lao ke ngai whaito tamate manu mau o whawai e minista i e lotokia i e kabineti e ngai tutun ko e ni kupu loaki hinga no E ui a ngai tutun ko e ni ko ngai tutuni ke ngai whaito o tamate manu mau waf mau fulmanima Koe o roto ki tāre, ai tūtun ko ni, i ka monima. Te o te ati ta whatawi puloka ma tenta puluelu ai sake walueke Palupi vin piukala ka peri e militonan mata se mone ka petawa vuki e sa fe malatu ek mista ko mak ngawe ek mista tanak panga mai metute ek mista nga i kauta pranga ek mista ge nga nga fa diplomatika ne fio ek paremia ek ton paremia ek mista ngowe ek no pere tu afitu ek no pere tu hangana ek no pere maafu ek se no to ge to ko hungful mafitu Tāre, ai tūtun ko ni, pe tui whoia, ki e komiti ngowe, mai tō tai, e wakai, pe tō ki report whakafuk mai. I tau ki mārono, i tai no. Koe kakato ia ngai wheme a ki ke houani, pe koe ni maroro e whare toki hoko atu i he ua. Wata e pe whamaro ke kauta TFAT, mwe puri anga Australia he ofa mwe tokoni ke malawa e whamawhora atu e ngai wheme a ki wharerea. We give thanks and acknowledgement to the DFAT, and not to mention the Australian government for their assistance, enabling Broadcom FM 87.5 to broadcast live the deliberation in Parliament via radio, Facebook, YouTube, and don't forget our website, www.broadcomfm.com. So ki tau wat, ki he whika nima, report i whika taha, wana wano e komitu mau ki rao, Gak mai tutun whika hiwa, wana wano, ngai tutun i ki ngai license businessi, kaka ki lau mai, ai reporti, no. Komitu mak ge lao tolu ngofulu si ulai wak mau fulmano ik no prevaya ik sea farere atongan walofa ik sea report figataha wano komitu mak ge lao ko fa papa mu fa hapa te reporti figaluaki wak mau fulmano komitu mak ge lao figaluaki reportin watutuni figahiwa wak mau fulmano ngai tutuni ke ngai license businessi wak mau fulmanima ne tu gui fo me fare area ke vakai e komiti fa papatu fa mongai na porte vita fa fi bloka se komitu mau ke lao Asia. Tape masaya, que ik paremia mai ho iki kabineti ka mai ho ik no pire ka mo ko fo nga kakai se o nga be ko me ku ne osi mai no pe i he tala mo aki o nga we ko ni na ka ho ko mai ke komiti lao ai a ko lao na tu ku hifo mei he komiti kakato ai lao ko tu ni fika hiwa wano Pea na lama de ipe fatongia o komiti ka pehe ke kautoko ni mengai potunga we ono to whakamahino ka uma ayaga ono whakapapau i na e tonu ono whakapatonu o ikaya hane wesi ai konistutone me ko hato e lao ke pena lama de ipe ngawe e komiti ko ya o whakotu wat walo Koe o roto ki tāre. Ai whotu koe ni, i ripoti, taka hika nima. se tame fetuna se mal pese ko hanga bene ki ko famala e la mare fetuna la lau nai ai ripoti
Pe pange o tai kakato report e motuan se o koe ke. Pe lava lau pe koe pe te mau fotu atua mau tau se ke tuifo ke komit kakato. Ka koe anga mai ni ufa lau e report i se a koe ki. Tuifo pe ke komit kakato. Ma. Koe e kore ke me whawhonga tangata wha ke lau e ripoti o mange a PSI a whia. Popot se ko reporting no pe mak pe tol ke lau ka kato mai ke me ke hoi ki. Koe whotu mai he panemia ke lau a ripoti koe ngā ke mea kia whare. Sai hak lau mai ripoti. Kau i pesi tolu, tala teu. O whahauka tu ripoti ne au la ngā e komiti umau ki he lao, komiti whikawaki, ka moe tutuni whikahiwa waf mau fulmau no. Ngai tutuni ki ngai laiseni bisinisi wafe o fulmani ma, tutuni. O whakamawhai e ngai tutuni ko eni e kupu o fulmatolu o e lao ki ngai laiseni bisinisi wahe hongo fulmahi wa tiftoi lao. Hongo fulmafitu, tiftoi lao. Ua, koe tutun koe ni ne whakahumai e paremia leo leo ai e koe e minister ki patunga e komesi consumer whakatau ak ilo fo o mui ngawe e kakai. Ka koe e tokon paremia na volto ki tāwhiria mkwa skela atu e aho fulma taha o me waf mau fulma no. Pena te pire i wharearea i aho fulma ua o sune waf mau fulma no. E hao tatau pe na tuhi fwaia ke komiti lao ke whakahok no tala whatongia ngā mahini pe report e ola o ngāwe ke wharearea. Ngāwe komiti. Whikatolu, nei whakahok ai fofua whakataha e komiti a hongo fulmao no siulai waf mau fulmao no. Ke area i ai tutuni pene kau ke whakatahani e patunga e komesi consumer whakatawak ilo fo mo ngāwe e kakai patunga we ke whakamala ala ai tutuni. Ta whakaloma. O kwhau e tutuni ko hi ko whenga eni ke toi whakaeono pōni modernize yange ai resi sita bisnisi pia mo kau taha o kau ki ai hingoa bisnisi ke turi ki ngai whakalalaka whakaeono pōni a ngai whonua. Ko sistem lolotonga ki lai sen bisnisi o kunde whakaata ai whaire o ngai whom kore i interneti online pe koe whakahua tu ki he ofisi o i potunga awe manual. Ua whakaloma, ko sistem whakaeono pōni o whaka interneti kotoa ai ngā awe o whiama o ke lai seni o ha bisnisi pe kautaha. Tiriu hingoa, totong, payment, oa ki hono tuku atu issue o ha tohi whakamoni lesi sita certificate. Koe kotoa o ngahi ngāwe koe ni o whakahoko pe interneti me he ngahi whitu o kutu uai ai bisinisi pe kautaha koia. O kui ai whoki a ngahi computer he office e potu ngā aue ki he ni ihi o kui kai lava whakahu e nau form kore i he interneti. Te nau lava pe o whakahu e nau form kore i he office ai potu ngā aue manual. I ha tokoni mo whakaino hino ki nau tolu e kau ngā aue e potu ngā aue. Kuhi ke nau malava pe o whakahoko ai ngā aue ko ia miho nau office i he kahau. O whina pas pe fok eni mo palani ngā aue e potu ngā aue ke whakamallohia a takai pisinisi o kulere yange. Wha, nai whakamala ala foki a ngahi tutun ko eni. Ta whakaloma tutun nima kupsi iua o i kai ngawe aki a tutun si taha. I he taimi o awea i ke whairesi ta hatohi whakamawanga. Koe tutun nima o whikau akia mo whakahu o ngahi tohi ki he le sita mo ngahi ngawe whaka interneti. I tutun si i ua o kuhinga ni o ikai kau hatohi whakamawanga court document i hono whakahu mai o haresi sita whaka interneti ka tiriwa hanga tonu mai pe ki he office o i potu ngawe. Lo maua, tutun yono kupsi taha. O whikau akia mo kinau tolu o whakamawhai authorized users. Ke nau ngāwe aki ai resi sita whaka interneti, online register,
o kawai hasino whakalao muri, foreign legal identity. O kuhinga ai sino whakalao muri ki he kauma business owner o gnofo muri, ai te nau lava pe o whakahumai e nau kore mo e whia mau i system for o online. Ai koe kau business muri o kosile sita i tongan. Loma tolu, tutun hiwa kupsi i ua konga bi. O whikawakieni mo e whaunga ki hono totongi o ngahi totongi. Ngahi mo ua pe ngahi totongi ki he whaire tōmui. O kau he whaunga ko ni, a hono ngā aki o hakure titi, credit i he akauni ai toko taha pe business o kule sita. O ka pau e ova ne totongi ki he kore re sisita. He ha pe ia i he ene akauni. E lava o ngā aki ai kure titi ko ni, i he taimi e whiema uai ke toi whakalahi, top up. Ene akauni i ha taimi e whakahoko ai whaire hoko. Loma wha, tutuni hong fulmaono kupsi tolu moe wha. O whikawaki, pia moe whaunga ngā aue ki he tangi, appeal, ki he eikmini star, ai a koe aho ngā aue e ua fulmawalu e whakahoko ai ngā aue a eikmini star ki he tangi, pia me iai e whakahoko e ola o ngā aue ko ia i ha tohi, i loto i he aho ngā aue e tolu. Ne whakamālala me potu ngā aue, e tok tiriwa pe ai tohi i he ose aho e ua fulmawalu, ke whakaukau iai ai kotoa o ngai whakamatala whilawe i, pia tok whakahokot i ha tohi i loto i he aho ngā aue e tolu, ke tō tahalai seni. Nima, ne whatonga i he komiti a ngai isiu ko ini, ai ne whakamālala e potu ngā aue moi ateni seniare. Ta whakaloma, loloa o taimi o whakahoko ngā ue, turnover time, kia form kore i he system for o ka pau ko form kore o ta ka kato anu whakahumai. Ne whakamālala he potu ngā ue, o ia i pe e proklama ngā ue, e proklama o ngā ea ki he interneti ai a ko systemi dashboard, i he system for o kune tāna ki eia a ngā ue o whia mau i he aho. Pea o siofi mo mui i he taki o waa le sisita, o wahe ki ha ofisa ngā aue taktaha ke whakahoko a ngā aue ke ngā whia mau. Koe ngā aue ko ia o whakahoko pe i loto i he aho ngā aue e taha. Loma ua, whaunga o whakahoko ak e whetutaki, pe o kukau ki ai e whetutaki i he media whakasosiale, social media. O ia i pia tua sila i meiri e businessi pe kautaha o whia mau e system for o ke whakawhonu e whomu, ke whakahoko e whetutaki pe o kai kauai ai media whakasosiale. Loma tolu, tokanga ke ngahi kore lai seni whaka internet, ai aku ngā aki ai whaunga poto i whaka computer, artificial intelligence, AI, pe a mohono lohi aki ai kakai o hange o ka pau launga i mai o toko taha business me muri o kuesia ho no ngongo i he ngāwe ai AI. Ne tari he potu ngāwe o te kiai ke whakakau ai AI i he system for o. Ka pau AI hakore lai sendi, ko pau ke ulaki kore mai apply, ke whakangofua authorize, kare toki ngāwe ai systemi. Ko pau ke hanga e he kau ngāwe o whakapapau verify, ai toko taha ko ini, mo kat whakamon hingoa ID ki mua pe te koat ai ngofua permit ke ngā aki ai system for o. Whakaloma. Tokanga ki ngahi totongi fees. Whikau aki pe mo totongi pe o. Mo totongi pe o mama pe o mamafa. Na whakamalala he potu ngā ue o kei mama abe e totongi i he taimini i hono whakahoa ke ngahi whanua ke. Tutun te au whitunga fulma nima kupsi iua konga a ki e. Nei whakatonga i e komiti, nei kai whaipau ke tutun te au whitunga fulma nima kupsi pa kupsi iua konga b mo si i e whakalahi ua. Nei whakakato e ngā au e ke ngai whakatu whatonton e komiti, kuhi ke whakapapau o whaipau ke toi tutuni e office o attention niare, o toi whakahou mai o whakawhika ko tutun hiwa a wafmau o fulmano i he whakalahi taha. Nei tutun e komiti ke whakahou ia ki wharearea ke area mo tutuni a whangatuku ki ai. Whakamaapopo mo ngai whakatuu. Ko kakato ai ngā komiti ke no whakai e tutun whikahiwa
waf ma o ful ma no pe ak whakahau katuai ai ongo fuatu ko e ni. Taha whakaloma ke tari ai ripoti whikauruaki waf ma o ful ma no komitu ma ke lao. Loma ua ke area i tutuni whikahiwa a waf ma o ful ma no ngai tutuni ke ngai laiseni bisnisi waf ma o ful ma ni ma i he whakalahi taha i whare area. Malukse. Se whamaro tono tari ke lau ai report ko ni. O popot ke fotu ko komiti ke tari reporti pe mo whaho kai pe whare atu tuni ki ai. Ka pio fetuna ki sea tapa mo e hoi me pa fare. Ko pe ke tari ai ripoti ka tu hifo mo ke ko mit ka to ke fa fe me aki ke tu ni ko ni. Ko pe ga me fa to ka ki sea. Malo. Ko mo lo to ke tari. Ripoti ke komito mau ka pe mo ngai lai sen business kada ke mo ni. Sea, ko whamanata piki whawhunga ko i nei whamoni tu tuni. Te roto piki ni te arei mena ni whahu me ta wosi sea. Sea, imagino pe ka te ka ko toa ke recommendation fika ono ko na tuku me pe me komiti lao. Ki he whakalahi hiwa a. Aro. Sai ko ta hoka ko ni po hai loto ke tari ripoti kono inga ka tu hifu. Ke hoka ka fi me aki a moi. E o loto ke tari ripoti ko ni ka ta ko mo ni. Pea tu hifa pe ke komiti kakato ki se. Malo. Koe mo loto ke rakari a mo po mo ko ni ba hiri ya ka te hoka tu lema ai komite awe ki ai. Siellä on kyllä tinta fata vi bloka ma tinta puluenu. Sa ke value ke palo pivin pikala ka pedier mi tonan mata. Se mo ni ka peta vuki e sa fe malatu. Ik ministako, ik ministar tana kwang humai mutute, ik ministar nga ka ta pudanga, ik ministar ke ngai ka diplomatika ne afio. Ik ton paremia, ik ministar ngowe. Ik no pertu hangana, ik no pertu afitu. Ik no pertu la kepa, ik no perem afu. Ulo toko toke ho iko ni toko hong ma van. Aro tari ripoti ko ia pe tu hifo ia ke komite kato. Ta hoko atu, ke nima poine wā, whika wā ke pēr mai tūtōni, whika hongo wholu, wana wā ono, ngāhi tūtōni ki he ngāhi kautaha wana o wani mā, sea komite lao ke ne whai mā ki pui toa. Kua aku ripoti. Karak, tuke lau mai ripoti ka tuke hoko mai hao mea hao. Aho tolgo fulu si ulai wat ma fulu ma no. Ik no pere vai, ik sea Freria tonga no balofa. Ik sea ni poti kaua wat ma fulu ma no komitu ma ke lao. Ko fa papa mo fa hoka te ripoti kaua wat fulu ma no komitu ma ke lao. Ok fika ka ripoti me ngai tutun e puranga. Ai ko tutuni fika ngo fulu wat ma fulu ma no. Ngai tutuni ke ngai kautaha wa fulu ma ai ne tuifo me area ke vai e komiti fa papatu fa mono na volte evita fatta fi puloka se komitu mau ke lao Tapi pe me sea hange pe ko tutuni na toki whakahoko ai ano lau mai ko tutuni whika hongo fulu wanoa ua no eni. Pena lawa le rei pe sea ngawe komiti o anga maheni o hange pe ko funga anga maheni una ngawe aki o mai e whainga me potu ngawe kau he tari wheu i pe pehe ene mahino kai ke whepaki mo e koni stutone o kato lao ke u whotu atu ke wheitu na sea e toi hokato no lao malo. tau i pestolu tala teu ko nga luaki o fa ko te ripoti ne aola o ngawe e komitu mau ke lao komiti
whikaoaki, mo tutuni whikahongofulu, ua maofulu maono. Ngai tutuni ke ngai kautaha ua whikahongofulu manima, tutuni whikahongofulu. O whamawhai e ngai tutuni ko ini, he kupu, tōrungea o ki hongofulu mahiu, o lao ke ngai kautaha, ua hongofulu mafitu, te whitoi lao. Ua, koe tutuni whikahongofulu nei whakahuma i Eik Minister ke Komesi, Consumer whakatauaki ilo fōu mo ngā kakai. Ka koe Eik tokon paremia, ona polo priam waske la tu. He ahongofulu mātaha o me ua mahongofulu maono, pēnei te pire i wharearea ahongofulu mao a suni ua mahongofulu maono. Te hata tau pe, ne tu huifoi e tutuni whikahongofulu ke komiti ke wakai o whatatau ke tutuni teo whitungofulu manima kupsi iua o ngai tutuni o ngai whakataha. Ai wharearea o tonga, toi tutuni. Peripot e ola o ngā ue ki wharearea. Tolu tutuni teo whitungofulu manima kupsi iua. Ko ngai lao whakaanganga o whakahu ki komitu ma ki lao ko pau ki komiti ke ne whatongi aki hono a. Magai i peo whipaki e lao whakaanganga Laki mo konistu tone ua pe koe toi lao tonga pe hanga hito tono. Bi wakai i peo koa mo tau a ngā hirea o ngā aki e lao whakaanganga mo i whonga whaulao anga maheni. Si wakai e ngahi hala whakakala maa mo i spela. Di wakai i peo tatau a rea whakatonga mo i whakapritania. I wakai i peo tatau a whotu utu mo i whotu ngā lao whakaanganga mo i tuunga anga maheni mo i whaulao. Ngā komiti, wha e ahongo fulmaono, siulai wak mau fulmaono, na whakahokoi anu fofo wakai e komiti e tutun whikahongo fulu. E no whakahok, e whakatahani, na e lava mai kai e kau ngau e me he potu ngau e komes, consume, whakatawa kilo fo mo ngau ai kakai, potu ngau e. Ke whakahoko, hangai, whakamala ala ke tutun whikahongo fulu. Me pehe fok, mo tari hangai whihui, me he komiti. Nima, whakatatau ki ngai whakamatau whakamalala nei whakahoko mai me potu ngā ue. Koe taumu e tutun whikahongo fulu. Koe whenga ke toi whakaiono pōni ange, modernize. Ai tuunga o kiai a ngai whunga ngā ue ki hano resisita o ngai bisinisi. Pepehe ki ngai kautaha, mo ngai hingoa o ngai bisinisi. Koe whunga ngā ue nei lorotonga ngā ue ki potu ngā ue. Nei ki hoko adupe hono ngā ue ki potu ngā ue. Ano whaire ai ngahi tohi kore, applications, ke whakatu ha business. Kana e whakaata hono ngā aki e whonga whaka interneti online, ke whakahuai ha tohi kore ke resisita ha business, pe ko ha kautaha, pe ko hono resisita pe liriu ha hingoa o ha business. Hono, o kumalawa ke whakahoko mo ngahi sevesi ke totongi a ngahi totongi fees, whakawak tonu mo hono resisita ha business, pe kautaha, pe ko hingoa o bisinisi i whaunga whakaini taneti. O kuhanga e whaunga ngāwe ko ini o whakawhaingo fuai e ngahi ngāwe o whakahoko e potu ngāwe. Kane ongo ia, o ke atape a ngahi sevesi anga maheni e potu ngāwe. Ke au tonu ange pe ki hona ofisi ke whakahoko e whaunga ngāwe whakapepa anga maheni ki hono resisita bisinisi pe kautaha, pe ko hingoa o bisinisi. Fitu. Ko ngahi ngāwe whaka interneti ko ini e potu ngāwe o whakawaki mo e tutun ko ini nei kamata mai me ti sema o waf mau fulmani ma tau osi. Pea kulorotonga lelelelei mai pe a ngahi ngāwe e potu ngāwe i e nea umai ki e ahoni. Alu, nei whakatu e potu ngāwe ha me a ngāwe whakakompiuta e fitu i he nau ofisi ke tokoni ke ni o te eki ke tau kei whiunga ki hono ngāwe aki a ngahi ngāwe o whakafou whaka interneti. Ko hataha peo, whakatau mua ke whakatu pe resisita bisinisi pe kautaha. Ko a utonuangi ki he ofisi o potu ngāwe. O tokoni e kau ngāwe o ofisi ki hono whakatau ke i anihi ko ia i hono ngāwe aki e whaunga whakaini taneti. Hiwa, ne tokanga e komiti peo ku whakakau a ngahi media whasosiale, social media platforms. Ke whakafowai hono resisita o bisinisi. Ne whakapapau i mai e potu ngāwe. O ki kai ke kau ngahi media whakasosiare ia hono ngā aki ke resisita ha business. Nā sipotu ubehe potu ngā ue hatua sila whaka interneti, website, ke ngā aki ke hono resisita ha business. Pea whia mau ki ea i ha emaili ia o kautaha.
pe pisinisi ka re sisita ke na pisinisi pe kantaha kuhi ke whakahoko aki ngai whitu taki hongo fulu na kore he komiti ke whakamaalala mai e potu ngāwe e tutun ni hongo fulu regulation 10 aia o whakawaki mo ta ofi o hingoa o hakautaha reservation of name na whakahoko mai a tari me potu ngāwe kono ta ofi reserve o hingoa o hakautaha o whakatau mua e hataha ke re sisita ko hingoa ia o nau kautaha ko pau ke whakapapau i potu ngāwe o te ki ke ngāwe ke hingoa ko ia e hakautaha ke aia ko o si le sisita pe whakatu ki mua kono ta ofi o hingoa ko whainga maari ia ke potu ngāwe ke wakai pe ata hingoa ko ia ke ngāwe aki e hakautaha tutuni te au whulma nima ka pisi iua ngā aki e whulma taha. I hono wakai e tūnga whaipau o tutuni whika hongo fulu ke tutuni te au whulma nima ka pisi iua. Nai whakatonga i komiti, nai whaipau e tutuni whika hongo fulu. Kana i kai whaipau ke tutuni te au whulma nima ka pisi iua ko ngā B, C, mo D whakalahi ua. Nai whakakato e officer a den seniare. Hono whakatontonu ai tutuni whika hongo fulu. Uhi ke whaipau ke tutun teo whitunga fulma nima kupsi i ua konga a ke e o tohi tutuni. Nei toi whakahuma e tutuni whikahongo fulu, ko e tutuni whikahongo fulu a waf ma o fulma no whakalahi taha. Nei tutuni e komiti ke whakahua ngai whakatonton ko e ni ke are i whare area mo tutuni au whangatuku ki ai. Whakamabobo mo ngahi whatuu. I hono whakamāpōpō, ko kakato e ngā komiti ki hono wakai e tūtūni whikahongo fulu a waf mā u fulma no. Ngahi tūtūni ke ngahi kautaha waf mā u fulma ni mā. Ia whaipau ke tūtūni teo whilungo fulma ni mā kupsi ua. Whakahopa tuai ai ongo whakatū ko e ni. Rak whakaloma ke tari a report whikaua waf mā u fulma no komitu mā ki he lao. Ua whakaloma. Ke area i whare area ai tutuni whikahongo fulu a waf mau fulma no. Ngai tutuni ke ngai kautaha waf mau fulma ni ma ihe whakalahi taha. Malaksia. Tama e petuna kisia e whamalo i ngāwe whao ke komiti ka pe kora e pepe la waturi fo ke komiti ka katosia. Mana. Koe o rota ke tāri. Ai, tutun ko ni, ke tuifu e komika kato, ata ko hekau nima. Se lot ka kita whatawi bloka mā tinta puluelu ai satu lalu ke kaula piwen piukala. Ka peria di miriton lan mata. Se moni ka petawa wuki. E safhe malatu, ek mista ko mok ngawe, ek mista tanang pangahumai mutute, ek mista ngai kau taha puranga. Ek mista ngai ngai mea whakati pilometika e nea fio. Ek paremia, ek don paremia, ek mista ngowe, ek no pere tuangana, no pere tuafitu, ek no pere mafu, ek no pere tuilakepa. Loto koto ke ho ikko ni, toko hongo fulma valo. Aro, e tuhi foi e komika kato, e whawhi mea ki ai. E te kua ki ai. Koe report, Gatoro, wano, komito mā pe lao, wak me tutun whikatata, wano. Report yen ke tuk mea mai ki ai, sea komiti lao, lao mai e kāke ai report ko ni. Tolgo fulu, siulai waf mau fulma no. Ik no pere vaya, ik sea, whanarea tonga nukalofa. Ik sea, i potika tolu waf mau fulma no, komitu mau ki e lao. Kofa papa mo whakahoko atu ai report whika tolu, wano wana komitu mau ki e lao. O whakawaki ai reporti, ngai tutoni, whika hongo fulma taha, waf mau fulma no. Ngai tutoni ki hono resisita o hingoa ngai bisnisi waf mau fulma ni ma. Ai ana tu kuifo me whare area ke wakai e komiti. Whapapatu, whamoni, na volte vita, whatawhi puloka, sea o komitu mau
ke lao. Tapi masaya, i paremia mo ho iki ko ko paneria. Ko ia ko fa sen ko lao e tolu na tu hifo pe me he komiti kakato. Pe na lava le pe fa tongia komiti se ange pe ko me ko ka maheni aki. Ko fo tu atoi pe ya tu ni ke hoko to no lao. Malo. Pestolu tala teu laki o whakahokot i ripotin e ola ngā komitu ma ke lao komiti. Whakawak me tutun whika hungfulmataha wak mau fulmano me tutun ke no resita hinga ngai bisnisi wak mau fulmani ma tutuni. O whakamawhai e ngai tutun ko ini e kupu o fulmataha o lao ke resita hinga ngai bisnisi wak hungfulmafitu te whitoi lao. Hua. Ko tutun ko ini na whakahuma he ek premia leo reo, ai ek nista ki putumau ki komesi konsiu ma fe whakatawa ki ilo fo o ngā ngawe ai kakai, pana polo toke tāp dia moske la tu, i ahu o fulmataha o mei wak mau o fulmau no. Pena te pide i whare area, i ahu o fulmau o sune wak mau o fulmau no. I ahu te tau pe, ne tu hui foai ki komiti lao, ki whakahop hono tala whatongi anga maheni, pe report ai olo ngā ue ki whare area. Ngai komiti. Tolu. E hong fulmau no si ulai wak mau fulmau no ne whakahoko ai hon fofo wakai e komiti e tutu ni whika honga fulmataha. Ia no whakahoko e whakatahani na e lava mai kia e patunga aue ke komesi koni si uma whi whakatawa ki lo fo umo e ngai kakai patunga aue ke whakahoko ha ngai whakamala ala ke tutu ni whika honga fulmataha me pehe fok motari ha ngai whihui me komiti. Wha ke tutun ko ni whakau a kia mhonore sisi tau hingo o pisinisi pe ngai pisinisi. Aia, o gulawa ke ta ofi, bishe ha hingo a pisinisi ke ngai a kimu pe toki desisi ta e pisinisi ko ia. Whakate whito e ni ke ngai kau taha pisinisi tau taha, sole trader. Aia o koange a whenga maari ke nau resisi tamai a hingo o pisinisi i e tutun ko ni. E malawa be ke resisita ki hafo hingoa e ua be lahia ngai. Ko e resisita mai be a hingoa ko ia. E kai malawa ke to resisita mai i hatoko taha kehe a hingoa ko ia. Nima, e lava e hatoko taha be pisinisi o resisita hingoa ni pisinisi. Be ka lahia ke i he pisinisi e taha e whakahingoa kehe kehe a ngai pisinisi ko ia. Ke lava o whakakehe i aki nau tolu ka te nau i he malmalu be. I he laisen e taha. Ono. Ne tokanga fok e komiti pe firma o laisen business fo o ke toko taha o kuia i hane laisen business. Ka o whakalere ni business i a whetu kehe. O hange ko business i tonga tapuni. Moha business i hapai pe ko wapa. Ne whamalala e putunga ue. Whatatau ki tutuni. Ko pau ke resisita e tua sila o te whito i whetu business. Principal place of business. Mga whitu kehe o whakahokoi a pisinisi i he hingoa pisinisi tutuni wha kongasi. E a tāpe ki ngā aki a leisin tatau. Ka kopau ke tānaki mai a whitu o whakalahi ki a pisinisi. Additional location. E lawa pe a pisinisi. O iai hane wha ai nima o whakamalmal pe he leisin e taha. Ka e tānaki kia i e totongi, whi, makehe kia i. Pitu. Ne whakamaalala whoke e potunga aue. O ika ki toi whima o hangofua, permit, ma wahe ki e whitu location. Pe ngā he whitu o kutu ua i e businessi, ka e toki lava o resisita. Ka ia i pe e ngā whima requirements. Mo e totongi ke whakakato o makatunga pe he natula e business ko ia. O hange ko CV ai tunga malu e whare me he vela. Hake, i tāwhi nai. Tau ki marono ai ki o tāna. Ko e kakatoi e konga ura ke ngahi whemea ake o ahoni. E tau whoki at ke studio ki a so nuu whinianga nofo. Pea i he wāhua ta e whiawhi te tau whoki mai ai ke hoko atu e konga ua o ngai whemea ki e ahoni. Maloha pito. Tapu e ksia, ek pare mea mwa hoik me pakakate whare. Ka tā ki hoko atu no lau tau report committee. Ta hoko teni he PES wha, i he konga walu.
tutuni te au fitunga fulmanima kupsi iua konga a ke e. Walu yuna wakai e tuunga fai pau e tutuni fika honga fulmataha ke tutuni te au fitunga fulmanima kupsi iua. Ne whakatonga e komiti, ne kai fai pau ke tutuni te au fitunga fulmanima kupsi iua konga si mo e di whakalahi ua. Na ia e ngai whakatu whatonton ki ai, pena e whakakato e ofisio e attention yare hono whakahu e ngai whakatu whatontonu ki e tutuni. Ne te whakahu mai rewa e tutuni mohono ngai whakatu whatontonu o whakawhika koe tutuni whika hongofulu mātaha a wa mā wofulu māono whakalahi taha. Ne tutuni e komiti ki whakahu e ngai whakatu whatontonu ko e ni ke area i wharearea mo tutuni hao whangatuku ki ai. Whakama opo mo ngai whakatu u. Hiwa, kua kakato ai ngā e komiti ki hono wakai e tutuni whika hongofulma taha wafe mā wofulma no. Pea o whakahoko tuai ai ongo whakatu ko e ni. Lok whakaloma. Ke tari a report whakatolu wafe mā wofulma no komitu ma ke lao. Ua whakaloma. Ke area e tutuni whika hongofulma taha a. Waf ma wofulma no. Ngahi tutuni ke ono resisita o hingo ngahi pisinisi i e whakalahi taha i whare area. Naluk sea. Mai se komika kano. Koe report yen. Pau e report ki whaituna ki sea, na tolu ki watu ngā ki e whaituna. Ka kona pula watu he kalake ko fotu watu. Ki sea. Se o fe whamarot pe ki komiti, pampo e attention yare no whakakato mai tutun koe ni. Ai na e kamata peo no whahoko mai me tau o si pa koe ni oku lawa e ngā komiti. Whatapa mo e whatonton koe na whahu mai. Ai oku hokore kai koe tutuni whika tātaha ei. Ia no whahu fo o mai koe ni ngai whatonton na e tari komiti sea. Foto at ke tari ripoti. Fotu e tari komiti, koe lot tari hikana nima. Siellä kyllä tiitä fatafi puloka, ai sa kyllä luekke pala piven piukala, ka perieri miriton lan mata. Semani ka petaua vuki. Esa fe malatu, ek ministako, ek mista tana panga humai mo tute, ek mista ngahi kauta hapuranga, ek mista ngahi ngai fakati bilometika ene afio. Ek mista ngowe, ek paremia, ek no pere tuangana, ek no pere tu afitu, ek no pere maafu. Ik no pere tu la kepa. Uku loto ko toa o ikko ni ki ai ko toko hong fulmaona. Amarat se komit lao. Ko toi foi aki he komit kato. Ta hokat. Pia me tutuni fika tolu. Katape se whahoat ki o paslita. Ka po tari e ripoti a kone o mai me whatonton kone whahu ki he komiti. Fotuat ke tau latu o ua hokato e pēlau koe ni. I panemia. Koe report ni tātaha ua noa o no. Ni wapuni tolu koe report hoko en. Report koe ni koe koe mea mai koe ki ai. Tolu. Ua noa. Koe ripoti tolu sea whekau aki a pambo e tutun whika tātaha. Ai ana e ose ngau komiti pe a whafoki mai koe tātaha ei. Nai tari pe he attention ya repa mo komiti lao ngai whatonton koe apa koe aku. O tau tari tau tolu he whare area ngai whatonton mo ripoti komiti. Koe whatuat ke hoko atono lau tu o wasea koe tutun koe ni. Os whai whio ngoi pa mo e ka whafonga i he komiti. Pa ko oso mai ngai whatontonu sea ke hoko atono lau. Koe komiti se komiti panga. Tau me sia pe ki he hoi ki whare sia ko po peke lau e whika ua o tu fotua tai peke tu hifo ki ko mit kakato se. O koe mea ko tohange he ni koe mea koe ni mo poen tolu tau ke ai. Mea koe koe mea mai ki ai ai sea komiti panga koe ni mo poen whaa ia. Pea ko mea mai koe ki ai ke tu hifo pepe moe report koe ni ka fotu mai fokia ke whai report koe ni koe i e tata.
Wano wa o no ke fo tui fo peka i fo ke komi kakato. Kau ke mea mai ko heni ke tui whatahai pa muni mpun wha. I ka sea, ko ku whatu pia ko uhi ko tari he wharini a ripoti. Pia moe kakano e ripoti, ai kono whafoki mai me atense ni are, ai tutun ko ni, ko tau tari tau toro tātaha ei. Ko whatu atu ke tau hoko atu ai peki hono lau tu oua. Mo tari he wharini ai regulation ko ni sea ko kakato e ngawe komiti. Sea, Ko se o pa mahina mea ko mea ke pare mia. Ai ko tau to lau tu o ua taha e lau ko ne tolu ko tau so kapasi. O to tu hi foi ke he komit kakato. Ke to foki ai ni ma bone fa ia. Te lau ai ko ni na e whakataha ko foi komit te tolu. Se ko asinita vetona ni ma ko tolu ko ripoti. Fika tolu ai komito ma ke lao. Ko toko sen tau hiki ni ma ke tari report ko ia sea. Ai I loto he report ko ia na whahu mai he filoto e komit lao pa mo atense ni are hono whaton tonu ai tutu ni fika tahataha. Na tau tari he ane nai tau hiki ni ma I he reporti o kia ai tutun fika tahataha ei. Ko foto ni ke hokwato hono lau ai tutun ko ia. Ko uhi os mahino ma po opo ngā au komiti pa mo no whafoki at me atense ni are. Ke hokwato hono lau sea. ko spopo ke lau to ua, kau tike ke palo ti a nau to ua. Koe sea ta hokwato e piki hono paloti hono lau tōua. Ko e moloto ke tari ai palo ti ono ua, o ripot ko ni ka taku ke nune. Ik zeg wat ik te ita fatafi puloka. Ai se ko mole mole pe me uki mea. Whamala ko whangai whatapu ke hui ki wharerea. Ai ko pupuat pe ka toki tuhi fo malo. Ko mea koe me mai ke ai pare mia ke la ue ke awe anga tonu pe ke hoko. Mea mai koe ki ai lau ko ua pa to hi forever ki he kopi ka kato. Sea katak pe halorota pe ho asnita. Ka pe tutun ko ni na whamon pe te pire ko e ta wosi. Whahu mai ki wharearea pa ngā tau la urak lau tu oua tu hifu ke komiti lao. Whafok mai me komiti lao, ma popo na ngau ki lao koe ni. Tāna ki mai ngai whatontonu na loto ke atense ni are pa kufo o mai ko tātā e I ene. No ke I loto pe ki tu hifu ke komiti kakato ki te area I pe mea tatau sea. Ko foto atu ka pagos mau e report ko ni komit lau pe na tautari ane nai ke tali e pi lau ko ni e ko regulation ko ni na mai pe mi he te pi ko na to fe tala ngai pe he komit kakato ka tu ape fe tona ke tataki mai Sia whangai watapu. Ka pe whaitona pe pe ke hui ki wharerea sea koe. Ko rea pe ko hiki ngai la koe na e whau mai e. Pa maki whatuan tuan koe pe alui fo pe ko mit kakato ke tau tok whamaa po pai pa tok whoka ki olunga sea. Mai na pe te au e ka pawai whotu pia sea malo. E mai sea komiti te komiti lao. Ko hai ai ngawe koe na mo osu ngawe ke ni na osu hui fon ka ki mo tō to ua. Pero te whafoki hake, pero mea foto mai he pane mea ki la ose a rewa ai ka hanga tonu hoko. Koe la, koe ha o mo tutoni. Malo se ko tutuni ko utu uni ko mahino foku kai ko halao na e o mai ia ki he komiti lao me he komiti kakato. Na kai ki hange ko mea ko wanga maheni ko alu me ho sea me he whare area ki he komiti lao. Ai ko amanaki ko na uhinga ki ai ia me he tutuni me he komiti kakato ko o mai ki he komiti lao pe to e foki pe ki he komiti kakato. Hange na uhinga pe he ai whakaukau e whai lao e tōru ko ni na tauhanga ko o whai ko ni o teu ko ke whai e komiti kakato pe to whakotu at ke awe ki he komiti lao. Ko hanga e ma ui. sea ko foto ko ni me whafonga tonga tapu ni ma ke tu hifu ke komit kakato ke mea fe whakakato me ne tawhaki ko ia pe to me mi pa komiti na whafok mai me ai ai tutun ko ni sea e ko hin to osen tautari report te komiti. Agon to kore mai pe
ho ek me mi pa komiti ke tu hi ke kom kakato to ye me na fia de hini ko ia os kakato na ngau he komiti tal he fare de ngau komiti ona ke me mai pe ke to pe ngau e se au feu ia pe ha ka tau me ai tu hi fai hai u hi ngau tau tu hi fai ke kom kakato ke te fa ho asi ai ho ik fa fonga hini ko ku na tol pe na ngau e pa ko os kakato ngau e o mai da mo tatau fo o e lao ko ni riu me taha ke taha e ai ka pau os whakakato mea ko ia whai no whero toi pa mo e atensioni are o mai ki he whare te pirei ho asnita o wheu ia pa ko haka mea o tau to e ngau i ki ahi komi kakato whikau aki pa mo e lipot ko e niko tari he whare pa pehe whoki ki he tutu ni ko os whai ngau i ki ahi komiti se ko hoik me mipen komiti na te whimau ke te whai pe ko hai nau mea ko hinga ki ahi e komi kakato ko tamu au ke famu pasi me ko ni fare se ke nau ki famar ala mai u hinga nau loto ke te tuhi ke komi kakato ke mahino se Te tapu pe sia pe ki ho iki o wharerea. Sia ko e pia ko hui ko mea kuni ne hau me komit kakato. Foki ko komit kakato ko hui ki whai whamawa po tok foki mai. Ko hinga e koe ko mau foket ko halanga pe ke foki e. Ko hi ko mea pe tau tok foki mai ai ko hi ki tau o hanga pe ko ngai mea ko si mai kupu ko e lau ma ko e pe sia. Malo. Ape fetuna ke sea. E hoik, whamalot, malo be whemeaki. Mo mana tui ma peo tu peo whamana tui mo toko i vea ka pau e komiti kakato, pau ke foki, pau foki sea whare area. Pea tu tūne sea whare area ke awe ke komiti o whatatau mo mo whemau. Pea koe foki mai ko ia, e foki mai ki sea whare area. Pea ka pai te tūtune ke awe komiti kakato, e tau tūhifo ke komiti kakato. Pea ka whonga ke tūtune komiti kakato ke awe ke komiti. Habea ke sea whare koe nika tau tūtune ia. Ka kokore te peke ngā koe, mea koe nina e ki he komiti kakato, ka mo te fotu mai ke whafoki ke komiti. Ko paureo ke foki ke wharearea o whahoko ke sea. Ke tūtone sea pata koe whongene ai alunga koe process koe ai whai lao. Ai ue mea umoni e pare mea ni whawheki ki mai ke sea. Ka ku ihe me mi pato i tūtone ke tau kore mua ke tau tuhifa ke komiti kakato. Ke tau whongaia, o tua sea. Se, o tapoti e whitona ka pe ki e prepia, me o wiki. Ko re pe sea ke o fotu at pe komiti ke te whafoki pe ki e ki komiti kakato. Wai pe whanki mea he ngā ko ni o ku toton pe whai ke sio ki ai. Whatata ke pe he kupu he whika ono o ku whaame motuania ke to e wha sio ki ai komiti kakato ko hinga ko e ubisnisi au ko pui laisen pe taha ka lere i wawa ui e ua i hapa i ngota puni. Ute pese ana ko mau inga peke to e hifo ke komiti kakato ke te wha sio wha auski ai. Pato ke whafok mai ke o whare iki. Malo. Malo. popot se mai no e me to ange whafonga hapai Koe whawok mai e pare mea ai ne whatu i te whawok i pe ne whatu koe ni whawok ki he komika kato i whawhi mea ki ai. Koe pepa hoko ni ana e o hake pe ki mua taro te whitu ka te whako ni pea koe na mo te mea mai pe ki te whawok i pe ki he komika kato ke hoka atu ki ai ngā ue koe ni pe tu kua whuku mai rewa ki ki whare rea. Moroto ki ai ke hoko atu ki he komika kato, ka pau moroto ki ai mutahi ke monima, motoro koe moroto ke hoko atu ki ai whafu ke komika kato. Hia monima, papomu koe. Koe ke tōnga koe ni koko ki ai koe ai report koe ni, whika pe mo tū ni ko mea mo ni na ke mea mai aki e whafonga hapai. Kana e o whahuare ka te au hono to o hake, e kono hinga,
Nai ai whaamu ke hangai koe ka mea koe koe ai pare mea. Ke whaau se ai pe fui takai koe ni. Au sai pe. Wa foki pe ke komika kato. Ke hoko at kai ngai ngā ue. Pe tui whakato mai pe. A mui ange. Ke hoko atu ki ai he. Osi. Sea komiki lao. A munga we koe ia. Maro. Ta hoko atu. Ki he report. Wa koe ni. Whika tolu. Wano wā no. Kore ke he kalake ke ne lau mai. A report koe ni. Aho wha a kosi wa mau fulmau no. Ik no pere vai, ik sea wharearea o tonga anu ko alofa. Ik sea. Ripoti fika taha, wana waono ko mitlao, paanga mo atakai whiriwaki o ea. Fika waki mo tutuni fika tolu wa whemau o fulmau no. Tutuni ke sinoi paanga atonga ke whiriwaki o ea wa whemau o fulmau no. O mau whakapapa mo whakahokot ke wheitu una. A ripoti fika taha. Wa mau fulmau no ko miti tuma ke lao, ko miti tuma ke paanga, mo ko miti tuma ke atakai mo whiriwaki o ea. Ko miti whikawaki. O whikawak a ripoti, mo ngahi tutuni e pure anga, tutuni fika tolu wa mau fulmau no. Tutuni ke sinoi paanga atonga ke whiriwaki o ea. Wa mau fulmau no. Aena tukuhifo me wharearea ke wakai e ngahi komiti whekawaki. Whapapatu whamon ke anapolo David Tawhatawi Puloka sea komiti uma ke lao. Anapolo Tangta Aisake Walueke sea komiti uma ke paanga. Anapolo Simone Kapitawa Wuki sea komiti uma ke atakai moe whiriwaki o ea. Tapi apa saya, ko iki mimi ba fare area. Na lava le rei pe au pito sea ai whakataha koe ni. Ai ana o si tutuni pe foke fare ke kau ki ai komite tolu koe ni. Uha pe ai koe komiti panga pe pe ke komiti whiriwaki o ea. Lava kakato pe pe ke kau whakafoka pure anga. Na nau kau mai o whae no whakamala ala. Pe pe ke ngahi whehu i nai o si whakahoko pe ia e kau me mipa. Na nau tari kakato mai. Ufotua pe sea ke hoko atu. Ano to lau e whakataha nai whai. Wari pōte a komiti, maro. Tau pes tolu, tala teu, konga luaki. O whakahok ko atu i he ripotini e ngawe e komiti uma ke lao. Komiti uma ke paanga, mo komiti uma ke atakai mo whiriwaki o ea. Komiti whekawaki. Whekawaki mo tutun whekatolu, wafe mau fulmau no. Tutun ke sinoi paanga tonga ke whiriwaki o ea, wafe mau fulmau no. Tutun whekatolu. O ku he malu, ai tutun ko e ni i he lao, ke sinoi paanga tonga ke whiriwaki o ea, wafe mau fulmataha, te whitoi lao. Ua, ko tutun whekatolu wafe mau fulmau no. Ne whakahume ik pare mia, lot whakawhanua, ka koe ik minista ki putunga au whakamatala ea mau anga iwi, mau anga whakamatala, toka ngai kina o ngai whakatamak whakanatula, a takai whetutaki mo whiriwaki a ea, i aho o fulmataha o sune wafe mau fulmau no. Pena te pirei, i wharearea, i aho o fulmau o sune wafe mau fulmau no. I aho tatau pe, nei tukuhifoi e tutuni whikatolu wafe mau fulmau no ke komiti whekau aki, ke wakai i o whatatau ke tutuni teo whitu fulmau nima kupsi iua. O ngai tutuni o ngai whakataha ai wharearea o tonga, toi tutuni, pea ripoti ai ola o ngā ue ke wharearea. Tutuni teo whitu fulmau nima kupsi iua. Ko ngai lao whakanganga o whahau ki komiti uma ke lao ko pau ke komiti ke ni whatongia a ki hono a. Wakai i beo kwhepaki ai lao whakanganga mo ko ni stutone pe ko hato e lao lolo tonga pe hangahi totonu. Wakai i beo kuhoa mo tau a ngahi rea ngai a ki he lao whakanganga mo e whaunga whaulao anga mahe ni. Wakai i a ngahi hala whakakala maa mo spela, ha, wakai i be utatau e rea whakatonga mo Whakabritania, wakai i be utatau ai whakatutu mo whotunga e la whakanganga mo tuunga nga maheni
o whaulao. Ngau e komiti whikawaki. Ko ngā whā, ia hongo fulmao no siulai waf mau fulmao no. Ne whakahoko i ahon fuafua wakai i he komiti whikawaki a tutuni whikatolu. I hono whakahoko e whakatahani, na e lava mai kia e kau ngāui me putu ngai whakamatala ea mao ngaiwi mao ang whamatala toka ngai kina ngai whakamak whakanatula a takai whetu taki mo whiriuriwak ai ea putu ngai meideki. Mo putu ngai pāanga ki whakahoko ha ngai whakamala ala ki tutuni whikatolu waf mau fulmao no. Pe pehe fok motari a ngai whehu i nei oat me hoek me mitpa o i komiti whikawaki. Ko ngā nima, whatatau ki ngai whakamatala whakamala ala nei whakahoko mai me pot ngā ue. Koe tau mua tutuni whikatolu, koe whakakakato hono whakatu ue whaunga whakalao, legislative framework. Oku ne pure i asino i paanga a tonga ki whiriuriwa koe ea, tonga Climate Change Fund. O koka tutuni whikatolu, ki whakamalohia ai mawhai o potu ngā ue ki hono tau hi mo tukuangia ai paanga tokoni, mo hoko ko hasina whakalao ki whakahuki ai mo tauhi a ngai paanga tokoni o whakatau mua ki hono matuak o ngai whakatamaki whakainatula. Ne kamata e ngā ui ki hono whau e tutuni whikatolu mo e tohi whakamatala ki hono ngā eki o sino i paanga ki whiriuriwa o ea tonga Climate Change Fund Operational Manual i he waf maa hunga fulu maa o no. Pena e whau whakataha pe e tutuni whikatolu tohi whakamatala mo te whitoi lao ke whawa pau i o gunau whenapasi. Ko ngā ono, whakatatau ke whemau e te whitoi lao, o tutuni whikatolu a ngahi me ani. Whaunga ki pulusi e whanongonongo o ngahi mahu inga uluaki whakafonua, National Prioritize, ki he whiriuriwaki o ea. Taimi pau ki he waha taimi o i takai o i paanga poloseki. Whau, whakapapau i motari, ahono whau o i pacheti o i porokalama ki sino i paanga. Whakawhi ki he ngahi tohi kore ki whakamoni. Whakawhi ki he ngahi tohi kore ki whakapaanga o i poloseki. Kakano o i whakamoni hingoa i haarea pau ki hono whakahoko o i poloseki. Wakai e makatuunga ahono tari pe i kaitari ha poloseki e komiti pure. Whatongia ripoti a poloseki pe amhono siofi, sivi, mo whakamoni i o poloseki. Whunga ngā ue mahino ki a whakamoni hingoa, whaitutuni e komiti pure, pe mo i tufaki o paanga poloseki ki a taha whai whakatau, o ngai kolo ko whakatau, pe ko e taha rea pau ngā ue. Tutuni ki he ngahi, ngā ue mo whakamore ko whakangofua mo tapui. Whaunga ngā ue mahino ki whakakato o poloseki. Whaunga ngā ue mo taimpau ki ngahi launga. Kong fitu. Nei tokanga e komiti ki he taimi ne kamata ngā ea kia i he putu ngā ue e te whitoi lao, mo i tutuni whikatolu, ko hui o iai e ngai whatongia report whakapaanga, mo report a tita o sino i paanga o tutuni ki whakahu ki wharearea. Nei whakamala ala, e putu ngā ue meiteki, nei kamata, comments, a te whitoi lao i he wafma o fulmataha, pe kamata ngā ea ki a tutuni i he wafma o fulmafa. Koe fufua paanga tokoni nei whakahu ki sino i paanga, koe tokoni mihi pureanga nusila i he wafma o fulmawa, koe na ulak tokoni contribution ia, pia koe tokoni hoko i he wafma o fulmafa. Neo ko te ki whakahu mai ki wharearea, a ngahi report o tutuni he te whitoi lao. Ka whenga e putu ngā e paanga mo putu ngā e meideki, ki whakawhihoa na ki reconcile, a ngahi whakamore mo e paanga humai ki sino i paanga. I tohi whakamatala ki heno ngā o sino i paanga ki whiriuriwa o ea, operational manual. O whakaata, hakau taha tokoni, tona partner, ke adita i enau tokoni nei whakahumai ki sino i paanga. Nei whakamala ala, e putu ngā e paanga, mo e putu ngā e meiteki, ai whatongia, mo e ngā au e akauni whakatupu, endowment account, mo e akauni ngā ue, operational account, ai au o whakamahino mai pe me he kau taha tokoni, tona, ai lahi, o e paanga e whakahu ki akauni takitaha, i ha tala noa whemahino aki vāo fi close consultation, mo e komiti pure,
Management Committee. Na whamala ala he adita seniare, koe akau ni whakatupu o kwangi ha paanga mohe. Pea koe paanga tupu, interest, o kumau mihe akau ni ko ini, o whakahuia ke akau ni ngāwe, o whakahoko aki ai ngāwe. Na whakapapau whoke he patunga mei te ki. Koe paanga o kumau mihe tupu, o kuikai ke toi ngā aki ki hawhatongia kehe. Ka koe ave hanga tonu pe ke akau ni ngāwe, ke whakahoko aki ai ngāwe. I whamala ala e patunga e paanga. O kukau e ongo akau ni hono ātita i whakatau, ai whakamatala paanga ai pureanga. O kua ai akau ni whakatupu i pange BSP, ai au kiai akau ni whakahu whakataimi, term deposit, o kwhai ai investment ni, pea o toi iai akau ni whakatupu, interest account. O kutuku ai paanga ko eni i pange foi taimpau, whakatata aki, mahina e tolo. Pe e maua i tupu, interest. Pe koe tupu ko eni, e tokonia ki hono whakapaanga o i akau ni ngāwe. Hiva, koe paanga tokoni o whakahu ke sino i paanga, o whakakau ki paanga tokoni ki pureanga, Development Fund. Ai au hai ai whakamatala paanga ai pureanga, Common Financial Statement, i e konga 12.fit pointaha, pe mo 12.fit poiniua. Pe malava pe ke whakahu, whakamatala notes, ke toi whakaiki kiangi a paanga tokoni, o ku ke sino paanga, mihe paanga tokoni ki pureanga. O whakahoko pe he potunga me te ki mo potunga e paanga, ai kore, advocate, o ngai paanga tokoni. O whakahu at whoki mo kore ki he kautaha tokoni whakapaanga, ki he ngahi ngā o whilawe i, mo matua ki o whiriurua o Air, Green Climate Fund, GCF. Pea mo kautaha tokoni whakapaanga ki he mateu ki he whiriurua ki o Air, Adaptation Fund. O ova he paanga Amerika e hongo fulu miliona, na e kore ki sino i paanga, talu ai kamatanga ai lao. I lola tonga ni. O ia i be ngahi tokoni hoa ngā au i whakalakalaka, bilateral donors, hangi ko New Zealand, Australia, pureanga whakatahataha, Britannia, China, Japani, pea mo ngahi tokoni whakavaha pureanga, multilateral funds. O hangi, koe kautaha tokoni whakapaanga ki ngahi ngāo whilawe i, mo i matuaki, o i whiriuriwaki o Air, kautaha tokoni whakapaanga ki mateu ki whiriuriwaki o Air, mo i kautaha whakamāman lahi ki ātakai, Global Environment Facility. O whakaamu e potunga e meideki. Ke mau, sino i paanga, ai paanga e hongo fulu miliona he tau. Ke lava ke whiau, a ngahi whiema e kakai, whakatatau ke ngahi mahu inga uluak ki whakafonua. National Priorities. Hongo fulu. Na e tokanga e komiti ke whakamala ala e ngahi sino o whakamawhai i e he te whitoi lao ke hoko koe tahakole, applicant. I ono whakamala ala e patunga ue mei te ki, ko os whakaataa pe e te whitoi lao e ngahi sino ko lesi sita e patunga ue ke commerce, consumer, whakatau aki ilo fo o mga ngawe a kakai, pe koe patunga ue o ngahi ngawe whakalotu whanua, o kauai e ngahi kautaha, pe sino whakapureanga, mo i kai whakapureanga. Ngufu mātaha. O kuhai he tohi tūtuni ngā ue, operational manual. Ai ngahi whakamore o ngofua ke totongi mehe akau ngā ue, we ngahi whakamore o tapui. Pea ku kauai, ai whakamore i te whitoi lao, whikauaki mo e totongi, o mau whakataha mo e totongi o wholau. Ai au whakapapau i mai mehe mau mawhai wahenga. Nei whia mau be ke whakapapau, he i kai mā o lungange e totongi whakataha mo e totongi wholau. I ngahi totongi anga maheni ai pureanga. Ngufu maua. O iai whoki mo ngahi kupu i te whitoi lao, ngahi tūtuni, regulations. Pea mo e tohi tūtuni ngā ue, whikau aki, mohono mui, monitoring o sinoi paanga. I whakahoko e lao, implementation, whakatau ki ngahi whatongia o ngahi sino mawhai. O malawa be ke pehe, pe o mui, monitor le pe a sino paanga ka mata pe me whare area ko hi whakahu mai ki heni ai report whakatau report a dita o ngai whakamatala paanga i he malu o lao whakapaanga o akauni whakatupu ki akauni ngāwe
O ia fo e fatongi a o kapneti ki ono mui o sino paanga o whakafou mai i hono whakapasi ai tūtūni ngā ue investment policy. O ia mo fatongi a komit pure minista paanga minista ki putunga me te ki o kawai pe mo ngā sino ma whai kehe i he malumalu o lao. Ko pau ke whai pau a putunga me te ki mo putunga paanga ki he lao ki hono pure o paanga ai pure anga ke mahino pe o whatatau a ngā ue i he malumalu o te whito i lao ki lao ki hono pure o paanga ai pure anga. Ngoful mātolu, whatatau ki whakamatala me putunga me te ki. Ko whakatu establish ai komit pule ke sivi mo tūtūni a whangatuku ki ngahi tohi kore whakapaanga ki sino i paanga. E o koia ko whikau ak tonu, conflict of interest. Ke toi hau pe hani ihi me he ngahi kautaha i kai whakapure a ngā pe tāu taha o toi kau atu ki ngahi komiti te nau pure i a ngahi ploseki e tāri he malumalu o te whitoi lao. E taim tatau, e tok whemau ke whakotu ha komiti whakakolo o ka pau koe ploseki o kore e ala ke uesi a ha community. O ka pe tūtūni whikatolu e kau me mipa o komiti whakakolo tuku kehe ka ko os fotu ha komiti whakakolo o community e ala wesia. Nguful ma wha, na tokanga e komiti pe kuanga whewhe a hono whau a ngahi mahu inga uluak whakafonua, national priorities. O kwa i he plan whakafonua lolotonga, o whilawe ki he whakasisi, me whakalele ki he whiriuriuak o ea. Ai o tari he kapneti he malumalu o palani ngā au e whakafonua, Joint National Action Plan. Nei whakamalala putunga me te ki. Nei whakahok a talatala noa whakafonua, National Consultation, i hono whatu o palani ngā au e whakafonua. Ai au te whito me ai a ngahi mahu inga uluaki whakafonua. O whakate whito a ngahi ploseki he kamataanga o ngahi tau ploseki, project cycle. Kotoa, i he ngahi mahu inga uluaki whakafonua. Tutun, te au whitu ngufulma nima, kumsiua konga āke e. Konga ngufulma nima, e whatongia o komiti lao ki hono wakai o tutun whaipau, o tutun whika tolu, wafma o fulma ono, ki he tutun te au whitu ngufulma nima kumsiua. Nei whatonga i whoki he komiti, na i kai whaipau, o tutun whika tolu, wafma o fulma ono, ki he tutun te au whitu ngufulma nima kumsiua konga B, C, mo D, whakalahi ua. Nei whakahoko e officio a den seniare e whakatontonu ai tutun whikatolu wafma o fulma ono. Koe uhi ke whaipau ki tutun teo whitunga fulma nima kupisiua konga A ki E o tohi tutuni. Nei toi whakahu mai e tutun whikatolu wafma o fulma ono. Koe tutuni whikatolu A wafma o fulma ono. Whakalahi taha. Nei tutuni e komiti whikawaki ke whakahu ngā whakotu whatonton koe ni ki wharearea ke tutuni au whangatuku ki ai. Whakamāpōpō mo ngahi whakotu u. Ngufulma ono. I hono whakamāpōpō ko kakato e ngau e komiti whikawaki ki hono wakai e tutuni whikatolu wafma o fulma ono. Tutuni ke sinoi paanga atonga ke whiriuriwak o ea wafma o fulma ono. O whakahauka toai a eongo whakotu ko e ni. Taha whakaloma. Ke tari a ripoti whikataha wafma o fulma ono e komiti whikawaki. Komiti umak ke lao, komiti umak ke paanga, mo komiti umak ke ataka imo whiriuriwak o ea. Ua whakaloma. Ke area I wharearea e tutuni whikatolu a wafma o fulma ono. Tutuni ke sinoi paanga tonga ke whiriuriwak o ea, wafma o fulma ono I he whakalahi taha. Malaksia. Sia koe plau whakega e komiti, pa koe na kosi whai maha no lau, koe whakatua te pē ki hono tuhi whake komiti kakato, malo. Ke parodi e Riklau, o ripoti. Koe o roto ke tāri, e ripoti ke ni, kata koe kana ni. Sia koe tua tita whatahi bloka ngā tenta pēluelu, ai sake walueke, palo piven piukala, ka peri e ripitonan mata, sai mani ka petau avuki, e safe malatu, e ki minista ako, e ki minista tana pangau mai me tute, e ki minista ke ngai kata hapuranga, e ki minista ke ngahi ngai whakatipilo metika ene a fio,
Ik paremia, ik tokan paremia, ik mistangoe, ik no pretu hangana, ik no pretu afitu, ik no pretu maafu, ik no pretu la kepa. Kupulo toko toe, ho ikko nike, toko hongo fulmavalo. Sa ke kora tu kana ko tare report ko kore tu ifo mo ke komiti kakato. Malas. Se kalawi i formaral. Kamu vedona se ta ma pleni se ka ma premia mo me ai postari riportia. He ka kita tu hifo riportia. Ko tu ni pe e al hifo ke fa fe me akia. La ta tu sin ki ni ma e di riporti e ko riporti pe ya ko tamai me na fai. Ka ko nga ko tu ni ko ya hifo ko ke ale ai. Ko e ke pe ya pe e toi paloti tu ua kai tau tu hifo pe e ha. Ko e ape ki e kwa malala se malo. Tapa fituna se ko uhinga tatau pe, ai ko ta fonga pe. O tu tare report ka tu ifo ki lalo ai tu ni ya se. Malas. Sabe que te lau, ai tu tun fica tolu ei, wano wano, mataha mo ripoti pa tu ki hokat. Tutun ke sinoi panga tonga ke whiririwa ko ea, waf mahu fulmafa. Lau ke sinoi panga tonga ke whiririwa ko ea, waf mahu fulmataha. Iono ngai aki, ngai mawhai ko whaki he kupuni mga fulmatolu e lao, ke sinoi panga. A tonga ke whiririwa ko ea, waf mahu fulmataha. O kwhawai e ministau ni tokanga i kina whiririwa ko ea, he loto kia i kapineti ngai tutun ko ni. Ko ngā uruaki tala teu. Ko puruaki hinga no no. Eo i ngā tutun ko ni, ko tutun ke sinoi pa ngā tonga ke whiuriwaki o ea waf mau fulmawha. Aro, koe tutuni e, o sono lau tu oa, tutuni ki tuhifu, e komika kato. O po watse. Naro. Koe la wai e ngahi report koe. Me pongpongi no mai ke whiwhin, ya tawa o mai e te whika ono, i he komika kato, i he sea koe ni e komika kato, ke kamata atu, ai ngahi tūtūni koe na tau wakai i, pe toki osko ia, pe tau koko atu rewa i toi ngā koe ni, pe ngai tūtūni. Koe ia sea komika kato kore peke, ta kamata pe ngai tūtūni koe ia haoni, pe a kahiri ia pe toki whoki rewa, i he tūnga koe ngai ngā koe. E mai Tapi pasal ke pergi ek pare mia mo hui ke ko famalo be mo tuani me komi tu mau lao la vale de nga frata ko na fai ka be ke ka nga fra pure anga na na me ama yo ka frata famalo be la va te nga we ko ya mo to na mo komi taimi o ka fra ka kato o la fa to ngia ko ni malo sai ke tau ni reo o komika kato. Amora mari tau malo lo tau toki umai o mi ho tau malo tapa ke pare mi atonga tapa penisi ka ko ni stai ki he por la ki muri ka ni ti ka mai ho i fno ka fa fonga ka mai ka kai fno na mi mai ope pe ka nga we mal pe mora mari ko pe ka tau tu ni pa pe tau malo lo e tolu hange ko ta hawa mo ta pe tau tu ni pe o e tau hokot kore pe ka la ke nau whakako ko me pe tau ngau e o i pe fu lo e tau wha malo lo pa ko kamata ki ngau lo te tau ngau e ka mea mari pe ke pepa ke tohi ai ka kona ke tau lima pointaka ai ko report ki kau laki wano ko mi tu mau ki lao ai ko ngai tu ni ke ngai license business wano wanima ko tu ka popo ia me bai tata fa Tapa fituna
Exia malo la mari ke wan pe ke ek pare mia ta plinisi mai ko ik me mi pa komit ka ka to sera. Kamatat mua ki fala fala ka me tutu ni ngoni. Ai ke tutu ni ngai lai sen ka ngai business. Ai a se ko na korbe ke fa ha atu I he ku ta hawa. Pe tutu ni ngoni. Mea bai tōna pā. Ka kupu tohan kai ko me ani fe ka ak mono lai sen ngai business se. Ko me ko ni nai o hake pe ia I kabineti e taimi na maka iai pena iai pe tokanga e motu ani ki ai na kuanga o hake. E ko rau ko whainga maari e ni ke whai hano lawe I whakao sea e kone alu enia ana ke pāsi koe lao. Ai au ko tu uni e ni ke taha pe ai laiseni ke ngai pisinisi ke te pisinisi o whako pe toki alu ai pe ngai waa ke he ia. Ko kupu ko fai ka tokanga ko kupu si fa ai pe ka pau e liriu ai ngā au e whakapisinisi ia waha a taimi kua pau ke whakahu e taha pisinisi ha whakatonu tonu ke whai le sisita ai a ku ha mahino ai ngā au e pisinisi lolo tonga so ko mena e paika e kore ia kono hinga ke mana mahino ang sia ko mo beka pa te ula be ya to no Britania. In the event business activities change over time, the business person shall submit an amendment to the registrar that accurately describes the then current business activities. Ke whehui kana kore pe ke eikmilista o tupe ia e uhinga ke ka kore ke whamala ala mai. He o tukuange pe ia ke pisinisi sea neongo hono re sisita ke mahino ai fo ina tula pisinisi he kamata patoki riri wai pe ia katoki o mai o kore ke riri amu. Koe mea koe whehu ia pe koe hane uhinga ka pau te fotu kita te pisinisi koe whare kai. Pe te tāna ke kita o ngahi kawa mālohi. Koe fotu koe kupu koe uha mai ia. Toki hau kita ia tala a mui ke whakatonu atu ko pisinisi ia ko wafe ia pe he. Waa ke ta whaaki koe. Ke kore pe ki whamala ala mai pe utonu e mau. Ko hane uhinga o kai ke raki o ai o re sisita. Ke mahino o kai activity ke. O ku whakahoko i pisinisi ka toki lava ke hoko atu. Au tuange pe ia ke lele pe a hafe ta kai holo ka pau e toki ai hani riu o hange ko ia ono tohi. Ka pau e riu ai ngā au e whakapisinisi i e whakatai ko e patiki o mai rewa whakahoko atu ke se koini ko e pisinisi e ni au ku riu pehe o riu pehe. Ko hinga pe sea ai lave ki ai he uai foke whekau aki sea ai pot ngā au e ko e ni pa mo pot ngā au e tāna tūhau. O ku pau ke ilo he pot ngā au e tāna tūhau ia ai ngai pisinisi fo au ko whakahoko ka lava ke tāna ki to tonu e nau tūhau. Pera pau e tukuange pe ia ke alu pehe pe pisinisi hai fo hingoa e taha kau kosi. Ma vai ua tolu pe whae ngai pisinisi pa toki formalize a mui. Pe taimi e te nau ki whai kehe ai pa koe ilo i sea na iai e kore me tau pot ngā au e tāna ki tūhau. Ke whakapapau i mua ka pisinisi ko toa pe o ku fo ou kua pau ke nau whenga au e aki pa me pot ngā au e tūhau. He fo i taimi pe ko ia ka lava ke tonu ai tāna ki koe panga tūhau mono projection. Pe koe whiha e mau i he tau. Koe kore whamala ala ia whikau aki mo e kupu ko ia sea ko tui pe ki ai uhinga ka ko hāka te mautolu. Koe anga ia whakakau hange u kui kai ke fu malu e ta whaki koe ni hono tukuange pehe i. E whewhe nai ke o mai ura ki formalize he potu ngā ue, patu ki tukuange ngā business ko ia ke hoko atu sea. Koe ki kore whamala ala pe ia ke tokan pare mia. Malo pita se. Tap mo e Mea mai on pare mea. Exia tap mo e tampirisi ho mi pa komit kakato sia ko o mona pita mea o mea ke ai whafonga tanga tapu wha ka koe tau mua fok sia ia koe uhinga koe tau mua lele ipe ke whakaata ai a takai whapisinisi mo tau mua ke ua ia hangahi tu ni ke ne hai nau dolo
o tau te fito ki na tula ko ia pisinisi o tau kainga. Ai ko ni lera pe fuke na pisinisi o mahino wia hamea e ala e whainga maaria e nau pisinisi a to e ta whaaketa. Pe na wafe ki ai ka nau toki o mai ki whai hono whakalerei pe mo whai hono mui mui. Ka kutotoni pe ia he tutoni ngā oe ko taimi koe ki te nau o mai e o whakamahino o kuto ia he tānaki mai ko pau ke monitoa whakalerei he poto ngā oe I he whenga oe aki mo ngai ku whekau aki. O hange koe ta wha koe kastomu ai ko ku mea mei ke ni staba mon pe ia. Ka koe tutoni whakoniu kaunga ki hono le sisita whaka interneti ai ngahi pisinisi. Ai e toi vavea ngea hono monitoa, pe vavea ngea e hanga e sistemi o pick up ai ngahi tafaaki o ku liliu kia e ngahi pisinisi, ka lawa ke whai whenga oe ake ta he tāna tuku au. Koe atakai koe natula mo atakai whaka pisinisi koe tau mua ke hanga peo mea e wheitu una, ke whakatau ataina e pa oange ha whakaivia e whakaukau e kau pisinisi ke nau lava o bo ui I ha whainga tapa pe kai whakatatau pe ke he lau. O kai pe me ngahi hai whakapisinisi ia me ngahi tutuni e kai ke lava o hange koe ni. Ke lotonga e nilere atu koe ne pisinisi koe tau pehe koe keita. Pa e ha whea ka laiseni pisinisi kawa maalohi I ka. O kai hanga ngahi tutuni mo langai lao ke he whokia o hange ko pau ke alue ke kau polisi. Pe a ke na umai ha na ngofua. Pe ai mo ngai sive tu ngai fare mo mea. Ka koe uhinga pehe pe sia. Ka tari le rei he motuania pe mo potunga ue mea ko ai ho ha ko mai me fa fonga tonga tapu fa. Pe a ko mau fatongia e mau tolu ke monitoa pa coordinate whenga ue aki whakalerei ke hoko pe liriu o iloi e ngai ku whekau aki. Ka ku mau hanga tari ai poini o mai he whafofonga. Ka ku mooni au pito peia. Ka ku mau fatongia mau toi potunga ue pa ku mau tui. Koe alhake koni ke sistemi I hono le sifita e fonga whaka elektronika o whaka interneti e vave hono pick up. Ka ua ke lere time whakoena e lere pehe peipa ue ka kono. Ai hake pe ngai whaire po ke time kou toki hao e kou siwi pa toki pick up ue pa toki whaifetu taki. Holo me ngai ku whikau aki ka koe ahoni o mau tui e vame ange pa koe whakatokanga o mai talere po tunga ue te pa te mau tui tokanga lahian ke whakapapau I ngai wheto ke aki koini. Malo se. Alo, o ta wha. Sa ko whamalo ke ton paremia I hono whawawa ngahi matapā e potu ngā oe ka rawa ke onga to ngai whakaukau pe he koe whakatū penia o atu se a whakaakpe me kupu wha e ton paremia ke kupu tāua kupu si wha ai o pe he whakatu wharea. Ka pau e ririu ai ngahi ngā oe whakapisinisi I ha waha a taime. Ai a kono whapitani for change over time e ko fotu atu e fefe nai ke mohanga o ai ha foi taimi pau ki ai. Ka pau e liliu ai pisinisi I loto tau pe I ha mahina e ono. Ha foi taimi pau ke liliu pe pana womi rewa ke potu ngā ue ke re sisita ka lava potu ngā ue whetuna o whenga ue aklelei pa me potu ngā ue revenue. Ke ai pe foi taimi pe, ke ai pe taimi pau. Ko fotu atu pe ke tuku atu. He koe ne tuko e o ku tu ata au pito ia ngā blank check Tau pe he ka pau e lere pisinisi ia te stesi ia foi mahina tata. Kai peke ilo ia pot ngā ue revenue o kia ia. O si liliu o kia ia business activity ke he ia. Ka lere pe ia mo nau pe he. Ta si pe ke mau toa ko le sita wharatau ke lau o tonga tā pe taimi. Koe anga pe ki whakaukau nā tokoni ke mohang moa o seti ha ki foi taimi pau ki ai. Ko mahina ono pe koe walu. Koe ngā ke whakapapau I una whoke at peke le sita foi taimi ko ia. Ka lava ke harmonizing ngā oi mga pot ngā ke. Koe whakatū pe se marasa. Io, malo se tanere pe e fotu e koe ni. Ka mau te hanga o siofo whakapapau. Pe te toki ripoti mai pia o ke whafufonga. Io. E hoi ki koe fotu ue pau tari pureanga. E kai ki taunga ke whonga ko ia ke toki o mai koe hao mō pēmea ke whafoki. Ke Sea mō wakai e mea koe tonga ke whafonga. Koe kumahino I koe ai fotu o mai he whafufonga ke mau whakaukau I he whonga ngā ue. Ai potu ngā ue. Ni sea koe pe whoke mau whonga ue. Ke koe tutu uni e ni o mai koe ni.
O e taim tatau sea o tonga ia e ki fetu taki pe ko fai ke va ko ni ke na wanga fo papau i mai me ko ni ka mau tali le ma to me ko no mai sea ko ti te la ko ngai ngawe ko ni sea ku o ka ki ma o tai ni o ko tonga fetu taki ke po tonga o ke ka ko fa kau kau e ma pe mo tuani ka ko tau mu a fo ke hango plau na ko ku lave ani nai ke fa ka fai ngo fuai ai a ta kai business pa ko na tu la ko vi ai ko fo noa e tai ni mo me o fia ngai mo potunga we ko time ko to pe a una wange o kore e ka kai ke fefe ke to tana ka fala hi mai hanga hi activity pe ngai ngau do ngai business ke na license lo tonga pe hoko pe e time ko to pe ko fo tu mau o mai o mo ni a bit ke ai ha fo time pau ke ai se ka ko e na tu la fu ke ho tau kai ngai a honi pe mo atakai fa business mo fia ngai mo ya ko hange ko ha no whakape ki tapu pe mo e wheitua na ikisea ko vare pe ko na o asiang i office i ngahi uhinga ke pe ka ko uhinga ku whatonga i pe ma to me ko mai he mi fa fonga tonga tapu fa malose O tūka pōpō, ia, mea mai tōngata pōngfuru. Tā me whetū na sea tapa me me pai, ko mi kagato. Sea ko ki whalawarawe pēwe ke beispe he mea kone, he mea mai ke he i tōken pare mea, ki whakafonga ngā ue. Pe ea hane tokoni mai ai, hane o si whaipe whakaukau ke ai mono tala noa i he tauon ko mari watu. Tau whito ke ngai fotu business sia. Sea ko te ia ko ke pot ngā ue ke aia te laiseni ko pau ke whakakato ngai mea ke. Hange ko mea kona mea toa ke whafonga toa tapu ni maa. A carers pe me tupu hau, ko pau ke te alu ke tamate a fi, ko pau ke te alu ke he office immigration ni. Pana e whae whakatala noa ba mo e CEO he tau kosi. Pea whatu ai mo wa a fōu e pot ngā ue. Nā lawa o aiha one stop. One stop i e pot ngā ue. O ia ia kau whafofonga pe me ngahi kupu whekau aki. Ko si ope ke tokoni ki he kakai sea, tato tu whito kaki mautoro koe mini hahake. Ko eo mai o sto lere ki he, pea to whekau ke o mai aho taha. Ke whakafonga ngā ue pe hange ka mea pekona ne mea mai aki na ku osi iai pe e whotutu ai tokoni pare mea mo pot ngā ue. Ko se peke ta unot ke kaha ue whakawhai ngofua yange ai whakawhatongia tato whito ke no tokonia ka kai whunua ke ngai whi mau koe whekau me pea whakalai se ni se. Malo se. Malo mea mai tokoni pare mea. ya boy fitu sea me mi pa komiti sea mo ni apito e me ke atonga tapu ngfulu pe ko tutun fo ko ni ko ni fra hu mai pe mo ni ko mo ngalo ni ko Tokoni pare mea, whamre more, kai o te tari au, whamre more ki tau te tuhu holo. ko sea Ia mai pe mea ko tau mofi mea ke ei, ke whasi si a mua e whawhiki ki mo tau e longo a. sea ko fuko Ai tari pe whituna pa pau ki kai pa. ko tari le rei sea ka ko kuinga e ne me mai ko manatu ya ke o ko situ ai one stop shop kon na winga ke e fafuang o ko stu tai nimpa na ka e mau palani a ho kon e una a te au pe o to kon lahi ai ne tu ko ni ke fa ma po ai ngai tafaki ko na e mo ngalo pe mo to ni fa ko na ka ko stu one stop shop ko tai ni Malo. no fa ma po malo se Foto pe pou. Matap nima, o mari o matap whao. Sepi o whai mani pe pataho, hapai tāua. Se pala. Ki lave pe nia pe ko lave nia i he te ongongo i. Tahai nau i hapai pe na e. Te awa ki hapai no whai tuko koe ai tautai pe mo e ngou e. O tui tautai. O whare ta whalai te pe ki tau hapai koe ke tisi. E ngahi nai kalapu. Ai tā koe ngahi me pe ki tau koe whanua koe ke. Koe e kia koe wana. Kai mea ku tū pe pau fure o lai tama he koe wana. Nau pārpare mai ko hi ko tu ko konga la ko taimini. Ko hi ko ke te hana ma fa na to ia ko ke to e hana la mai. Ba kai mai ko hi he ko na tu na no fo ko me ngai business po ia pa ko ai pe ko hi ka pa ku puta ta. Mo ta hawa
Kange ko ngai meu algo kita. Ki lawa pe te whahawhika aka mo ko wana mo nau tol ko ia. Ko hipe ko ia nau wakai mai ko ia nau pe ko ngai business ko ni o ko mono ngai tu anga. Ko hi ko nonga ko mo malu ko ponua. Ko ki mea pe ko hake ki hen ni se ko hi na lawa tau amen ni re va hen. Tu ke ka pau ai pe he punga lolo tonga ia kau atu ai. Ai ngā ka pau ko e wheitu ko whai ka pau ko pangai. Ke wha pai ko e pe ha whitu taki mo ko wana. Ke e pe ha nau lave mai ko hi ko e whainga business ko ni mo anga ko e nofo ko e mo malu. A nofo ko e ka inga ngai wheitu ke. Ko ki ai pe nau ki ai pe te tau ki ririu e kup ko ni pe tange ko taha ua. Wha ka pau ki ririu pe ia. Tai mo ko e whai whatontono re si ka mahena ngai business i e whelongo aki. Pe i e whe mahena o aki. Pia mo e tange ko potunga au e oe ni tuha wahenga. Pia kai ngā tai mo e ko wana mo e hau nau tolu ngai wheitu ko ia. A ko hi ko e nonga pia mo e sai pe businessi. Ka koe tawhaaki ko e i he whakasosiare nau kwa ngai mea pe. Ke osa nge pe o ku whengo ngoi pe sia koe ki mea pe ko hake se malo. Ko tari pau e whawhonga pati ke mea ke kup ke tau tūtō ni, ko kupu teo tau tā tau tūtō ni e. Nā tō tonu ki e whitūna ki ke whotu ui e whare area ke whai ha ka consultation. Ke awe ke kakai o ke nau mea me ke konau tolu. Kau mo ko wana mo mea. Au e kupu rak kupu ua. Kane kei ka mea pēni ka ko whatonga i kumai komi ka katoka. Koe kupu teo tau tā e tau tūtō ni. Ai o ne atu pe me pa whakaukau ke mo mea i pure anga koe ui o ko wepe taimi whakakatangata e taimini. O hangi ka te au koe tahaua tō noa pe pa koe taha. O koe ke toi o vai whaingaloa a koe ia. Wepe me tā mea lere uen mo lola o ki ai. O ngata pe an pe e o fulu. Ka mo tokon mai pe tau whimea ki ka tau o kokoata. Mea bai tōna wha tahaua. Nisa ke tō tēnā mena tonge. Mea bai. Tapu whitona sea wawe pe ko i ko e toto hake potunga o e ku whakaunga tamake mo tuan. Kau e whotu ia koe ni he mea mau inga o pito ki he mea ulotonga ngā i kai potunga o e. O ulotonga whotu o e single window, pau kau o pito ai mea kota peke whakarere wha compute. Pa nofo pe ngai potunga o e o kawai mo le sisita koe ne ngai kau taha sea. So wai popo wata mo tuan ia he ngā unu kātoa, ai ngahi potunga o e he kau aki pe mo e tuwange ngahi uta mono ate ngahi uta ki toa pure a ngā sea. Ke whakafonu ia i e computer. Koe e project koe ni single window sea whapanga ia i he World Bank, whataha pepe mo i pure anga. Ko ne kamata e ni ke ngau e mea koe a sea. Pa wea ia e ngai mea rere ia i ke kau. Koe ngata pe he potu ngau e hange koe. Potu ngau koe ngai meitet. Ke ngai lai se di sea. Malo. Malo mea bai e tuan paremia. Io, Ia hoko ama sea o tau tapu wha. no e feituna kataki. Koe no ku mea koe mea me ke whafunga tonga tapu wha. E kataku whatonga i ane pe koe no aspe he tu ni. Ai kup taha wha uluaki. Koe aho e hongo fulu. O kutoku mai koe ke whai ha whakatonton. Ke whakapapau e kuliriu ha whakatonton e ngahi business. Ai ku mau tari e toi pe ai hoa koe nai tonga tapu wha. Kupu tā wha. Tataha wha uluaki, kupusi uluaki. Ka pau koe whakamatala i loto ia toi whakamooni o license business pe he lesi ta license business. O kai ke tonu ko ko haliriu i ngai matunga ko pau ke tapi business i loto e aho ngau e hongo fu ke ne whaire whakatonton ki he lesi ta license business o whafu i ngau whaka internet. Ai toi wā veang e iksia. Ko ngā koe ne hu he internet. Malo. Mea bai pe tōna tapu wha. Ia sea whamalo ke tokon paremia i whamala ala mai ko ia. Aia ku whahoko in online sea. Pena ia i mau tokanga ki he tawhaaki koni e whapapau pe mo ui internet i sea. Kono i ngā koe whingai ke online e wau pe ke after hours o ase ngahi lao whikau kau aki koni ku whamalo ke tokon paremia. Sea ka koe hoko atu ai pe i whikau aki koni pe moe pe mai ngahi fees. Ngai e whai tokanga e ksia koe ngā koe tū koni e ku tau au pe koe ngahi
Ka laiseni e lau pe ai whi laiseni business e taha pato ki risi ai pe ngahi business ke he kou whahoko. Koe ki, kore whamala ala, koe hanai ai palapare maka pau e takitaha pe foi business i ono laiseni. Hanai palapare maka. Ka pau e whatonga e hou e ki i e Shadow 1, pe ka te pile uaki, ai au hai, ai ngahi fees e, pe koe totongi ko ia. Ai koe application for business license, registration o panga te au. Ai ka pau te tau pehe o waha foi business e nima o kou hanga lisi activity ko ia e foi license e taha. Pe panga te au pe ia. Ka pau rewa ia ha business e taha ko activity taha pe, ka license mo pe ia taha, te au tatau pe. Koe wheu i pe ia na e whai e tokanga ki heni. Mahino pe ke mautou sea o ki ai e whainga e tau potu ngā ue ke whakawhai ngo fuai mo whaka ai e pisinisi ke lele. O monia, o mau poupou ki ai e tōni paremia. Koe tokanga pe nia koe hana e palo parema ka pau e tukuange ke ai pe fo i laiseni e taha ke activity e taha. Ka la vai ke whakapapau i o ku whea to tongi koni koe ngahi business. Ko tokon pe na koe hao pare ma koe ke maulawa sio ke ai eksea. Pea mai, tōn pare mia. Sea koe mau pe e motu andi koe makatu ngā urua ki pe hanga pe ko mea ki whafonga. Ke whakai ai e pisinisi. Koe pore fuke na whianga ngai moe. Pea moe potu ngā ue e taha ki taha. Ai koe taha ki taha na e mahino pe fukia. Ka koe taimi koe na e whai aho no monitoa pea mono mui. Ai lele ta ai laisene koe ngahi pisinisi. Pea koe konga pe ni aho no whakai ai koe ke toi lava ke nau o mai o laiseni kai ngā tai kai whakai ai ke nau kau i he ke teke ai mo ui kone koe langa ai pisinisi mo ekonomika. Pea i he taimi lahi ku lahi pe nau ngai oha mai ka kai whanua mo launga i he totongi. Pea nai pe he rewa ngai whakaukau koe whakaukau nai whai he tau e nima pe ono ki mua atu. Kau kei tū pe whakaukau e potu ngā wai mo tui ki ai koe konga pe nia hange pe kume ake whafonga. Hono whakai ai ke whakasisi e totongi laiseni kai lava ke nau pisinisi kai ngatai. Pa te oange moha whainga maari e lotongo e lere nau whangi pisinisi koe ku. Malava ke nau te whai ma ki activity ke. Tuku ke ngai mea ku kos whakatapu i pe ia. Ki pea tuku taha pe ko tau ka ai ngā tonga. Ka koe tau mua pe he pe sea ki hato e whakaukau ke sea. O koe ke fu lava o atu to uinga kehe angi sea tai ni malo. Malo, mea pai taua. Pata pat sea, patau ke pare iki. Toi ko kalipenga ki mea nau lawe ke ane nai ange. Ki e la ko ni one business, one license, yeah? Mone apito pe mea ku to ange preanga. Ki ono whai ai ngai businessi. Kau ko hapai. Koe ufare kolo ai e anga koe ku mau. Mana nau whinga ki wasisi atu, ki moi ki whare kolo tongai. O ngau ake pe businessi ai tonga tapuni. O fotu ake pe business ko i hapai. O i kai ke te ahalai sen ma ke hea ki hapai. Ko kore ka ke whai moha sio ki ai. Koe ko hingai ke whaka atungia i ngau e business tau taha. Kau tau sio pe ke toi ki lelei ange ai hano wahe whainga maari e. Pea koe taha ke tāna ki haki koine a pure anga e plaisen koni o mama pe ono ai koine. Kono wape se ko ki hoha ke ai koe tengo wai ko sive plaiseni. O ko hoha alahi apito ke u businessi o ku whakatu ka makinai. Ai tau pe koe kono vete ke u mea lere ke utaki muri. O ku iai e ngahi lolo, o ngahi mea whatu tāmaki ai. Au tu e nia ngahi api nofo anga. Tu i loto koloni. Ka kou, ke ngā ke toi whaimua sio ke ai pangawe, mo pangai atakai. O gai ngahi businessi, o ke totonu ke tu uia. Ke ai nā tau standard, o tau, ke tau lava whai ke hei aki. Ai businessi o totonu ke tu he loto kolo. Mo business ko to tonge ki mama o atu ke feitu o ke nofo ai kāinga. Aki pe no hinga e whakatu tā maki sea pa deu. Pa tātā pe wai api mau whanga tai mini.
Na italia ke be tekia u merere uta ki muri. Ka te ala to siot ki ai. Ko e pensili, ko e hafu e ngai lol. Ka ia ne vela. Ko u api katoa ko e tafsafa aki. Ua sialahi au pito. Ko kore peke pranga ke whahanga au e ki ai. He wawetaha ke lawa ke atau standard. Ke ngai wheitu totonu ke whaia businessi. Mo e whahinga business ko whai ki ai. Koe ki mea whao sipe sea ko tokan ke ai koe tū koe ai mea koe artificial intelligence. I tau lesi si ta wha businessi. Ko te mau hai he section yon no koe ni o toi tutuni. Koe tai mini whoki u te lawa pe hataha generative pe ha whainga business, whainga mea ke lai seni mo ngai mea koe ia. Ke o koe pe ngai polkalama u lawa pe pure anga ngawe aki. Hangewe ko ni sea, o koe pe ngai mea au tau siwa he Facebook ka mo interneti, o hange pe ha kakai mo oni. Ka pau te toi ki sio whalerei, o i kai ke moni, koe kakai ngau whao ki pe ia i ai uproklama whaka AI. Koe ki whetokoni pe ke pura ngā ke nau ma teu hangahi proklama, ke nau laki hanga CV i ake u nau pe u pepa koe no whahoma i ake, i license business ke lawa ke whakapapau, koe u certificate ko ni o ku mooni, o koe ka u mea ku generate pe ia i he AI pa pe lesita ke ngai business ko ni. Koe ia sea koe ki mea pe o toka ke matuan mama. Malo. Malo e sea koe mea ke ai whafonga hapai taua whikau aki pia ke whakapapau i hanga hi wheitu o kwhae businessi ko moni sea pia o koutui o whingawe aki heni ai potungawe ai motuan pia mo potungawe ku na whotutu e palani kolo. Lahi apito ne hoko anai ai i tongani. Ka kuiai ngahi lao kehe mo ngahi tu ni whikau aki. O totonu ke whai hano whakamaa o polerei hange koe wheitu ke tu ke ngahi night club. Koe wheitu mahino pehe lao e wheitu mo lao mo tutuni ke tu anga o hapausa. Koe ngahi ngāue anga o kutu o whakatu tāmaki pia e lama ke lamiango fue kai whanua. O ku whai e sio ki eka koe me ngahi lao mo ngahi potungawe whikau aki. Ka tau te whito ki he potungawe unau toka ngai e palani kolo. Koe ta whaak whakuen ton ke whai hano whakamama whai pa unu mamari e pi kai whanua. Ke ngahi tuanga whakatu tāmaki tu o ngahi whare engineer o tu i loto nuku alofa. Pia uofia tuia ke ngahi nofo anga ulahi au pitoia i ahon. Ka ako i he mawhai koe no e potungawe mau nofo pefo ke ngahi mea whakapisinisi. Ka tonu ke whai ha whakatoanga ia he pure anga ke whahangau e ki ai. Pia kono ua pefi kau aki pia mo AI, koe taawe nia o e tahi o hua mai. Pia ku whai ngā tanga au pito. Pia moni au pito ai mea kia e whafofongai. Au totonu ke mateu e pure anga ka koe mateu koe ia o ku kai ke ngata e mateu whaka kaunga au e mo tuunga whaka taukei, whaka atamai ke tau i ai taau kono o koe whakawhipaki e matu waki. Ai huu mai koe na AI. Ko tuunga koe ai potunga au e ahoni. O whaingata i he iwi i loia koe mo e ai taukei ai potunga au e tainini. Ke ne hanga matu waki huu mai koe e ai. Tika ke aha hangai case pehe pula unga i mai pe te mau whianga ngai moe. Ka koe ta au koe ia o si whakatonga i he tau si ope i he wakai kia he piti a whakasosiari. Pea ku mau to mamafa ai whakatu mai koe ni. O kai ke ngata pehe potunga au e ka koe pure anga whakatoa koe ta au ene o ku ki malo. Ene huu mai ki whanuani. Ka koe ki toko ne pe ke whafonga malo sia. Malo tata pau. Sea. Ko whapere mora pe to whao ase whituna sea ka ko. E kai, rere pe, tawataina pe vituna. Malo au ta sea koe. Englista kataki pe e ku to whao ase whituna ka ko tui koe poini ko ni mātua ki mau inga. Ka mata pe e kupta hawa, kupta tonu, kupta whana me mai kia whituna. Sea ko tokanga, ko lawe pe wea ni e una whare i ta whaki koe ti pa ko tokanga la ki ai. Ke nā tula koe, e tuku koe ne tau tūtū ni pe heni. Talmahe kupta hawa, laiseni pe taha bisinisi, kai lahe ngahi activity ngahi bisinisi. Ai pe upehe, lahe ngahi ngāu e whaka bisinisi,
lisi e foi laiseni peta ka tari pe foi laiseni peta tamai le he kupu tau a kupsi fa ka pau e riu anga hinga au e whakapisinisi koia i hawaha taimi kai ke talma taimi pau ko pau ke whakahu e taha pisinisi ha whaka tonu ke whai lesi sita kai ka taimi pau ka kupta whana mea mai ki ai e minista au pehei ai ka pau ke whakamatala i loto i e tohi whakamooni e laiseni pisinisi pe laiseni lesi sita laiseni pisinisi o ku ikai ke tonu ko uhi ko haliliu i ngahi makatuunga ko whapitania ko change in circumstances pa pau ke whakahoko liliu ko ia ave ke whai lesi tai lota ahongo fulu sia o kai ka mea ko uhinga ki ai ko mea ko uhinga ki ai ka liliu ai ngahi ngā au e pisinisi o ko business activities e ko whamatala ko e laisen businessi o ku kau kia hingoa tō taha hana businessi o ku kau kia aho o kau whaitu o whotu wai ka liliu e umea ko ia circumstance pa u ave ia aho mufuru o kai kente tohi i pau mai e ia ka liliu a business activities ai ko mea ko tongan ke motuani e minista o kore atu ke whakakau pe mua o aseni tanga au e koe ke kahau o ko tui o whakapoto ke oa e awa e tau lao. Lolo tonga e tau whaka ai ngā pisinisi ke lele pe. Mo whai mo fua e nau lele. E taimita tau pe, ke tau ke lava monitor lele he koe tuu koe whafonga e lao ia te ia pe. Oku ataia ke lele ha ngā pisinisi kai ke whatokanga i ke tuku hau ia taimi. Business activities. He kai ke tuhu i pau me he kupta whaia ka liliu a business activities kua pau ke aveia ke pale di style o ta aongofu. O ku hinga pe ka circumstance kai ke ne tuhu i pau mai. Pe ku kore pe ni sta ke whatonga e mua mea koni. Ke wana hoko ke a whanki matapa e whakawāwa ia. Ke ani i ke naulere nau tōru ia. He koe e sea koe hinga e whahoko atu e ni. Loro tonga e whaifatongi a koe e potunga e revenue. Tau wheturi lahi nau tōma ni koe. Nau i loi o nau whakalere a pisinisi, kau kai te resi sita formalize ia. Kau nau tānaki a paanga o tonton te tū hauki. Ai o koe kōre ia nai whakahoko e mau whakataha tō lahi pa ko ilo pe e whiangai e minista tana tu hau oe aho, mai pore tatau, pe au kui ai a whenga mālohi ke harmonize, ai waanga au e koe ia i he revenue, pa mo tau potunga au e leipa pau pehe a tau tapa koe o atu e minista ko hanga pa whakapapa i a whenga te whakai ai e businessi ko private sector au tau loto ke mo ui kai taimita tau pe kai tuku ate ai whainga maari e lahi ke potunga au e kene monitor le lei nga i businessi ko whakatu upe ia e minista malo sea. Io sea u tari le rei he motuania me potunga au e whotuku no mai. Atu mai ki mau ngau e whapato taha, mo e wawe taha ke addressi ai hoha o mai me whafonga. Malo sea. Ko toka popo, ia, tata whitu, mea mai, Teo ki whehu i peke i he minista. Ki he te pire koe ai whii e klak. Koe i whe mawha pala ala pe ki he natula koe di oi. Koe ai tutuni koe. Koe whika ula ki upe koe tohi kore ki he resi sitalai se business. Panga te au. Koe whe whamala ala ka pau ka te whotu business ko hardware. E o pe ko kolo alanga. O follow in he whai kore laiseni koe ni. Pea ka pau ka te kore le sisita laisen business ko ha ka awas o follow in pe moia he. Pea ka pau ka te kore laisen retailer. Tole te au pe moia. Pea ka pau ka te kore laisen ke ai te business sola. Pea tole te au pe moia. Ko whiu ai peo ke whamalala mai pe ku tā katoa pe tole te au ia i tatau e pe poka hai whainga la lahi o e business.
Pea mai, ton pare mia tonga. Ia tapo e peituna ksia o me mi pa komiti kakato ko ku mau a ku sia kia i kai. O ku koe talanoa penia ki ngahi pisinisi wai fuke ngahi kauta. E ngahi company. O ku nau ia i pe ai totongi makeheia. O ku ongi kane ki nau tolu ngahi pisinisi lalai. Ai ko mau ia aku i taini pisia. Ka koe ni whapapau i mai pia me he potu ngā ue i taini. Nau potu ngā ue whapapau i mai. Ka koe ni tu ia taini mi ia koe ka koe totonga koe ke laiseni ki a whainga activity o tatau pe sea. I he laiseni pisinisi. Ka koe ki tuk mai pe mua sea ki miniti e ta. Ki whapapau i mai e ngahi totonga koe a sea. Mai. Se bise. Koe follow up he o. Koe mea koe he kup tahaua, kup si uloaki. Ke license business pe taha. Ki he activity kehe. Ai lava pe business. License business pe taha. Ki he activity pe e taha. Pe lava pe ia o license business e taha. He activity e wanoa. Ke tauhanga o ki operationalize o mai nge scenario koe. Tama business pe taha wai ne wharekai. Iai mo ne langa, iai mo ne consultant, iai mo ne whare kofi. Ai katoa e umea koe ni. Tai ngoe mau ia he wharekai e lao. Pau no moloku. To e ne laise ni. Wanga whewhe rewa no operationalize. Ai whi laise pe taha. Kene revoke ai business wharekai o wai kene compliance ke ngahi whie mao e minister mo ue. O kuanga whewhe hono operationalize wai koe whi konga koe a ko ngoi o ku. Pea mai, ton pare mia tonga. Sea koe tari ke wheu i uloaki nei o mai e pafunga nei. Ia o tatau pe e totongi pisinisi ia. Ai laisenia ki a whainga pisinisi, whainga activity pe tatau pe e lalahi pe moiki. Koe mea koe ni ki he wheu i ke whikau aki ka pau kea ha pisinisi tahu ia ngai activity ke. Pea mau i e ha toko taha pisinisi. Ha taha o inga ngahi tau tawhita hangi koe whatatana o mai ko ha wharekai. Sea koe ne mau i pe ha fo i tutuni taha. Pea kulawa ke mau katoa i pe sea. Koe ngā kune o sihanga ea o mau e lau. Ka koe anga mahi ni fo. Ko pau ke o ange e ngahi tohi whakatokanga. Pea ka pau e alat pe koe ukai ke mui ki ai. Pea lava ke tuku hifo ai pe pisinisia. Neongo ka kupe taha. Oku mau i sea. Ka koe whehu i koe ni sea oku lahi whea ngā ngai pea moe potu ngā ue i he taimi lahi. Pea ikai ngā tai, koe kakai koe no unau whakalere pisinisi. O hange pe koe ni koe tau whaka amu koe ni ke whaka ai e private sector. Oku ke pehe ia oku nau mau i lao i he taimi lahi. Ka koe taimi koe mau whea ngā ngai e mo ki nau tolu wha o hange pe e whainga maari e. Koe uinga wha business. Pa koe ne alat pe o au. Ke tu unga koe ke toi malawa e nau mau lao mo ta mo kai ke mui ke ngai tu toni. Ka mau lao pe ta puni ai ngai business ko. Ka kuai pe time tatau ai ngai kup fe ka wa ki u fai fe nga wa ki hange ko potu ngai mo ui potu ngai police ka wa potu ngai custom mu ba koe time ku le re ngai task force ai potu ngai o i he fe ka aki me ngai potu ngai fe ka aki ke lava ke mui pe mo monitor ai ta fa ko ni. Ko pore la hia fe ngai mo potu ngai e toko si i whakakau ngā ue ke lava ke mui e ngai fe ma ko mau la ta fa pisinisi hoko i he taimi mo miniti mo aho ko toa pe ka ko malama ko he potu ngā ue ke ne hanga whakama o mo mui me ai pe tonga tapu ngo fulu na ai ngai pal pare mo ko fe ngai mo pe mo potu ngā ko ke lava mui i ko no ui ngā ko kau ngā ue ka ko fe ui foki mai ko ke fe ui o ku mo oni ko ne mau pe ha ta fa aki pa ku paurewa ke ta ofi te whai ngā ue ke mau e pe ngai kopu mo ngai activity ke i he mau whaka uinga he koe laise ni
o ku taha pe ka ko ngai activity ke malo se Malo tau tau fitu, me mai. Koe, o ku mahuga pe sea ke whatonga, he toi ti feed pe, e whamatala, ke tamde ka atoa kahi pisinisi, mo e tau mua intentions o ku hingai hona whaata. Ka koe, ko whilawe pe sea ki he mahino mai o foi fi pe ta. O e mahuinga koe koe, ke whakakalasi, ai ngahi business la lahi, me he business iki. He ulahi whaki business ko ki ai wharekai, ko ki ai apuaka. Ke totong ta tau pea pa mo hau hatu maarie o fotu hane hardware. O kongo i peo ki kai ke whenapas. Koe mea taha koe koe ko wat pe whakaukau. Koe ui koe kai ke ki uhinga le rei e laisen pe taha ki he activity ke pe mo location. Tau pe he ko koe activities koe ni ka tau pe. Kau tahalang. Tu e kau tahalang ai tongan te alpe mo te si tape kau business license ta tau pe kau tahalang ai baba. Mo hapai. Tau pe pal parema. E anga fe na hanga monitor. E mea taha na o fe lawe pe ki ai ke tukot pe ki he minister. Koe whakaukau na o hake ai fe kaunga aki ai customu e mo e wa businessi. Koe huu mai koe ngai container. Tau pehe ko ha whare warehouse. Pe ko ha whare wholesaler. Huu mai ngai container wha huu mai ake business license. I he business ko ia. Tau ke taimgo takai atu koe revenue. O toton ke nau hau nau tolu mo e lisi koe o kolo ai container ke eke ake tute. Ai koe nau whe kau aki ia. Mahu inga ke taha pe business license ni ke foi business activities. Ka paure wa mau i tau pe wa liquor store. Ne mau i la go ya lava o tapuni. He foi business license ko he ka pau wa ne liquor store te mo de construction. Fata tau ke fa matala go o mai ko no revoke pe business license ni. Mate loua. Mate katoa. O te gei ke uongoi. O ku na panga maari e. Koe kup whaasea. Kup si whaa. O si o kai te aha no. Makatuunga ke tu e kupu ko ia. He uhinga koe ni. O ku ngofua pea ke tānaki mai. Ha business activities ke foi business license ta. Ha hunga te ke toi whakatontonu ai. Ko tamte i pe koe ki business koe tānaki ki he. Koe toi ai koe ka pau e liriu e ngahi ngā ue whakapisinisi i ha waha taimi. Ai koe liriu tau pēha ngahi nau circumstances. Lava pēha te o mtānaki mai activity e se ta. Ka kuhinga pēha o hake he hangeo koe uhinga i tau palpare ma. Koe tau tari foi whakaukau ke business license e taha. Fi ta tau pe o kulalahi. Pe o iki. Pe koe activity e taha. Pe koe activity e wangiao. Ai ko kuinga i ku. O hake pe ke minister pa me kabineti. Ki si o ange pe. He tokoni hono whakamaapopo mei mua. Ke si. Ai palapare mau fe taurata mo pure anga. Hono whakamaapopo umea koni. Angai whakaukau sea. Minister. Ka pau ko hanga bia ko bia ke tonga tau fitu. E malava pe o hange ko mo fe aki. Ka te lava pe ki ta businessi o ai foi license ke. Ki herika. Ko nga ka mau ta mau pe foi license ko. O malava pe sea ko whakatontono pe ko kari ko na atu nai
mai whihalaki tari. Ka ko no moni, ka pau e aha whihalaki, ia foi activity e ta. Koe foi activity pe ko ia e to'o. Ko Ko ia. activity pe ko e to'o katak pe. Ka ue mau e toe Ka ngai. koe ke mau e toe ngai. Ai na koe whakatontono. E lawa pe o kore ko kau ngau e ke na unu mai mo ki eni. Ke to kore ke feituna. Koia. Ke ua pe halaki o mea mai. Koia sia, ko kore whamure more atu ka koe. Koe angai koe ku mahu ka koe whakatontono mai. Koe foi activity pe koe e to'o. Ka koe mea pe ko whakamanato atu e sia ke tāna ke mena e tokanga koe tonga tapu fitu. Ka kehe whoke na akuai pe ke whakatonga pe o kehe na tūla e mai ngai requirement ke ngai pisinisi. O hange ko ni koe ngai pisinisi anga mahe ni koe tāna ki mai. Hange koe whare kai. Pe tāna ki mai pe koe whare kai to e ai moa kei ta moa ngai mea ke. Ka koe taimo aloi ke laiseni rika. Koe accommodation ni mo ngai mea pe. O ke rewa e requirement ni e ki ai mono ngai fie ma. Ka koe mo ngai fie ma oe ngai potu ma oe ke whika waki moe. Ka koe tu ngai taini mika ko malo sea koe. Ui ka tau taimi hau eiki. Koe whaen. Tau riri o wharerea. Afas. Esa ki Jesus Christ. Ofa tua whihala mari maunioni. E riki tau tō ko tō pe tangata. Amen. Me koe lapa ka katoa e ngai whime aki ki ahoni, me wharerea o Tonga. Kai toki hoko tapungpong e ngai whime aki anga mahini. A toi pe whamaro lahi ki he kautaha TFAT, me pure anga Australia he ofa me tokoni ke malawai o whamafola te ngai whime aki u wharerea. We give thanks and acknowledgement to the TFAT, and not to mention the Australian government for the assistance, enabling Broadcom FM 87.5 to broadcast live the deliberations in Parliament via radio, Facebook, YouTube, and let's not forget our website at www.broadcomfm.com. Malo mo mea mai, ko open house ia havea me ofisa ngā whakateknikare, me sake wha moe kuioa. Me he wharerea o Tonga, mo mea atua.